le cruiserweight ale Oceania whawhangabaya I whalaitilina. O se mea le mo whai ana whai ara o rakapiri to fitu ali ni sila I le tālonga o le mpeka e wam whai ana whai ara o rakapiri ale laula au oli o lila ni luli o te mai tai ale Black Fern Sevens o le whawaina le stalanga so o le mpeka I lua manu malo ai I le pine auro. Ta whato I lalo ni sila ia kāna te sua ngasam I le tai o ne sumaliva I le sifumale lua. Ina ua mai ona turi ai mai sumale lua le fitu. Tule a mo moa. O se ulai pine fo ile ani silo o mawa ilo ni peka I Paris o fasolo name. O le pepalan sama sa fasa lai Portia Woodman Whitcliffe a fao ngā e ka nata le avanu e kolosia ile ni score fai ungo le a moa. Ai o ilea a fa to lava le ta alo le Black Ferns a fono na lua ma mawa ia to score lua ile tasi e ka nata. O le avanu ma New Zealand ma mawhaiona la tu e pui le pine euro sa manu malo I Tokyo Japan il tutu sanga mawai. Se uruai au o tamatai o lato whaia. Ai o se tasio I unga sa whate ia o le manu malo leo Amerika il pine apa mea ina o whai inai Australia. Se tasio au sa feiva ili ta amusanga ili se furfara sumale luo ai. O se te mua le o manu malo I Amerika I se pine ili rakapi ili Olimpeka. E to whai e whatonu whai tulangi fo o piripiria le matanga ruengo so I fo malo loina ale te whatu ora. O iel wha moe latu te whaia whai unga I tulanga whalo te whale. O se vaenga le toi whaatulanga ina o le amatanga ruenga. O le whirwhiringa ua whaia e whato a silia mo le vai aso. Talon toi whaatulanga atoa le whono whaatonu o le amatanga ruenga. Sa whai loa I le so o Mark Shepard I le whaatonu o le itulangi o Northern te tai Tokerau. Catherine Cronin I le whaatonu o le itulangi o Midland te mana o Ataki. Robin Shearer o le Abaia le itulangi o Central Ikaroa. Ma Martin Keogh I le itulangi o South Island te waipo manu. O le komisina fo Dr. Lester Levy, tai a fōra flaina le whawaino nei to whinga o se vaenga, o se tūleinga, e tu ui titi ai le fufulo whainga o whaia I tonu o le matanga ruenga, ma ave whai unga e whaia I tūlanga whalo te whale. Tai e whari ai, o nei whirwhiringa o talia ai, le isi stepulanga I luma I tom whinga te whatūlanga le matanga ruenga. Whadiera o fiso silo le te whatuora pe pulea I machi apa, o le sine au tū, o le avare malosi I tūlangi, ma whaia whai unga whai tūla lata I te ngata lau tele, le ai o koina I ai tau singa, ma tau tua. O le ministar so I fō malo loina, Dr. Shane Renti waia talia fia le atala, ma ia tā uai, o le whai ngā malo tōroi nei, sa latu whale ngaina tue whātūlangano so I fō malo loina, I le ave sele o te inga whalo tue whale, e peo nei ua nea I le tele o whiuia inga whaia, ma momotu ai so tanga ma ngā ruenga sawa luma, I le matanga ruenga. O te ena le whailau tise awa o malo o whatasti mana te whali e tu sa maritulanga le o iere pare teni malo I Samoa. Le ora wha mautu ai tupu sales no Peritania le vai teime o le tau wafianga tai o malo le tau pulenga I au topan. E masturu wai. Sa lo mia ia le lo minga ale The Telegraph o Peritania. I se tale winga le nati o le whale leo le whale teni malo. Ina ua mai ana whai tau ina manatu whali a toi loilo te ngata po reviews ia moenga ele lea maa for fale o tuai ma masini fa malulu e pa o se tala sai longa na tuai speed tai tanga te Samoa ma fa ilo I lunga o penga o se tenga no tele no la tu le fi ile li poti ale The Telegraph ile so lua so malua ma sine ne ulai tari bu kai va ngo tala le tala mua online I Samoa fa lia e le ofisa mua ma tau por vai fa po Samoa fa pe o I tuai ngo li poti le bane ia papalangi si sifo por pai e masa ni lava na tiro I meleanga I potia ai sa longo I tamatai failo tisia o malo patasi Patricia Scotland I le toni sila pasika e ulama I nei manatu toi loilo sa faia farten malo ai o sau ni lava sa mo tani malo I nei pono tanga maolunga ai fari ai o ilo mala vai la tu te do tasi awa ia telefono o le anga ia tu se motula I tiki tau wati ai ma ua mai ala whana whaalia le tamatai pāle mea fia mena awi mta awha iai. E tā tio lato fusiu ma pelau I lato o tino. O wao lea anga ia tu ele pastika. E le whailoa ele Telegraph ia le wharitari malo Samoa ono ma po anga I puipuinga. Ma lato tā wai o le wharitari malo o lato maua kausela wafitala Samoa. Mai le malo e whaare le iai a olo mana I le asne singatu a le ainga tupu. O whaarea matanga aluanga tanga Pasifika New Zealand nei.
o le afa au le lango fa tu pengo vai aso fa mana to ngana le Pasifika I Aotearoa o se telefoni tau le tau sanga tu sama se email sa tiro ele le tioni si le Pasifika ma ita o tanga da Pasifika tu sai ma le toe fa tu ngana ma fa ta apeino le vai ngamo ngana I le matanga ruenga o se suso opa mo le matanga ruenga sa ia fa maonia le se fulu fa nga ruenga o le atu le toe fa wina ma I le vai ngamo mo sa ia ngana Pasifika ma ia fali ai o le afa o lava vai aso fa mana to ngana Pasifika I te volatu isi mata fa yoyo o le ai e au fiai ngā lua ngai toru le vaengo a yenga whaatino mane mana manga loto wha pēr ngā lua ngai lusu ma wha I vaengo ngā lua ngā whakomisi ma whai ngā paanga e leo marino le teminei pe o le ase a fianga o le ai lea toi whaatula ngana o le matanga luenga I fuafuanga whaata oto masanu ninga mo vai as whamanatu o ngana e suma le taxi le Pasifika I le kālena ane matanga luenga ai e tusai mo le whaamatalanga le sosio tangata whai ngā lua ngā le malo le pisa a e lima sulfitu ava no whai ngā ruenga o leo toi whaawa wina na matanga ruenga tanga Pasifika o se vaenga leo mana o ngana malo e whaai titia tupe whaalu. Ia taro talonga leo sola I titio lupe sori ai lau ritio se paka ia John Parker o le awhitau I name Oliveretti Kauyaka o fiti I le champini o leo panga le cruiserweight a le Oceana I le vaenga o whai pilenga le WBO Hamiltone I le aso fito se tema. John Parker lo fatulunga ina numero 4 I le panga mamafa pita sili ona le lei I le rolangi I le teminei. Na whaari elfa ia o ngā Kauyaka o whaamaan angi walato whaafia I ne winga I le awa nomo le fusanga o tā pena ai ia Kauyaka ina ia lava sauni. Mai e tāu foi o Parker lo fatulunga ina le lei I le rolangi o le melea e au ai ona sauni ni whaato i oia. A wha maonia le li whalau telefai plenga Craig Thompson le fusuanga I whai ase tema a se awa no le le mo le champini fiti se fusuanga tele ola na taleni I le tā pena aila mo le fusuanga o le a whai ese fusuanga Kauyaka iau kilani I le su te pulu o kuso e fitau iai maremas relief a whali ai ali o avere ioe ngar komiso fusuanga fiti ia Kauyaka e fusua ini sila esta union iai mo le laftau inga ma Parker o Parker esa masani ona vai o a wai tu lava fusu angalo no usa matua lupe so ia Lauri Joseph Parker talu wai nei ia tunu mamau ai ole tama fusu le upanga super mamafa Australia teremoana e fa no vemo se tama fusu lo lua e se tupanga Pasifika e manu malo I se pine I lo rimpeka I le aupanga o teremoana o lo tupanga le koki o lo fai masui Australia le vai ngo fai plenga I lo rimpeka I frani o paia Wolfgang mo Tonga Ia se ulua I tama fusu e se tupu anga Pasifika sa pini siliva I lau panga le super heavy I lo rimpeka I tālonga I le Atlanta I le a whaibsalau Ivas Wono o tere moana sa manu malo le Tuyoti I le kama Ukraine Dmitry Latonsky I le tamalu sanga mua Paris I le tai on and off ma whaua wala na moe mitinga I fia whawaina o sora lava foi tala anga o lea manu malo tere moanga Ia Lovinsky o se toi tau sua malia le Ia teia e ona sa faia ina I le tama Ukraine ia se temo le sanga uma vai o se manu malo o fata o toina I se la fita winga mawa I le quarter final ma le tama sa pine auro I Olimpeka ia pani ia Bagator Jalolova Uzbekistan ina ua avea ma champino Australia reo panga le super mabafa I le rock marutolu ma mawaila na pepe malanga I Paris ina ua manu malo ia Elijah Mercury le afo sa moa I talonga le Pasifika le Tulamona ia November na tu sanga o fawina to le tai David Tour sa ia manu malo I le pine apo meri talonga le peka le afe salau I basfulu e Barcelona mo New Zealand mo ia fava ina foi talanga I le vema solo I tanga Pasifika e manu malo I se pine le panga mafa le peka ai to lua I tanga to New Zealand mo ni pine I fai plenga I talonga Olimpeka e o mai le temine o talo ia panyo lo tulang mo mo pine auro o mau e loni peka I fitu tu tusa saina ma Australia te yono euro tu tusa Ferrari ma Korea Sauti le te 5 euro tu tusa America ma Britania le te 4 euro Italia tolu Canada Hong Kong ma Siamani le te 2 euro ma New Zealand wa pia isa tu nusa fulu o te tasi ia pine euro o toe saini nele fenga ngara winga lo Blacks Caleb Clark ma le rugby New Zealand le Blues Mountaineering te ia uri le fai un ngole lo afemero fulima Pari e Clark, wa fia le toi steni o le whengainga, ma wa pulu nauna wa I toi wha poponisio na tālonga whai tau ria de lus martasi, o tālonga wha wha malo o iei nei.
Mafaa wawai no sao le blues le tamalo sanga palakapi, ma ukilani le tamalo sanga le NPC. Paria fa ya onga fa urulu le All Black Scott Robertson, o se talanga mawa e tele le toyo foina le tua a Clark, ile la kapia ni sila molesi te sanga. Ya talana o ya so mo se au pia le tunu, anga le lesi, choice for ya. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai ana auina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. O le ua se fululua miru tau tēne le Julai lua i le rifo i a wauli o lea so lulu lea so le tupu lea so mulimuli o le rima sino Julai lua a whialua wha wha ma loa tuai o le dasa e wha fonga i se wha poponga o tala i vai whanua o le riva hengo lea so e peo le sao ni ema fonga i datu e le sunga i a se uli umalau leifi maua se si wha poponga i le a wauli a tae ao. Molo te mene iala venga reila tātou tala o le tau e pera o le mailele official va ai tau wa la valo no for si la fia. Pa mei o le soe to uluwa vasalo i wanga e mantele taimi o le hawauli e ono mafa e mai ono iai foi ma whaititili i le tu i mantu lea o whangaporoa. O savili angi mai le so mai le tu i mantu. O le mawhanawhana mo au kilani le rei aso e se fulu ma le fitu tikeri e umantu lona mawhanawhana na matua ia whaina tātou i le fitu tikeri i le po ana nei. O le mea lau te antai, o lau te mai e tui samo, o a mantana whai o lantou ofu mawhanawhana au. Ia wala lai. Ioe, o le angoto le lai au kilani nei i le ono miru te ai le afo le rima i le afiafiana nei. O le venga mola soa tae au e o soane le lai le sfuru vanu miru te ai le fitu i le tae au. Fa mea a waoa inisi o taimi mai o lo iai fo i dai hiuanga, so vili angi mai le tui sa sa e feo lono le malosi e mai taimi o le tae au. Talafan tui lole o tātou ainga wame masani o lo mautamai sa moa i le rifo i vaenga o le a woli. Misa la vala mautanga tawa mteni tuai sa o tawina ia onga le malisi sa moa. Whaamata tuina ia le atoanga o le selang tau sanga o le mautanga na tama mteni tuai i sa moa i le riva yaso. O mai ala official vai tau. O winga o le tau mo Samoa o awo savili e whaasolo ina malolosi o le tua o loa savili mai saute i sae o lo ofiti ai pele tru whaatasi ai mao marai timu inisi o taimi. O fautuanga o savili malolosi o lo wha malolosi e pea mo vaenga uma o le tru. O fautuanga o lo longa o lo wha malolosi e pea mono fuanga tu matawhanga mawala lalo. O lo winga mo le somo Samoa e a waoa marai timu e iai ea ma e malolosi ma wha tau savili o le tua o loa savili mai saute i sasae inisi o taimi o le venga o le aso anta ea mo Samoa le a malolosi ma wha tau savili o le tua o loa mai saute i sasae wha pea timu popo o le a iai ioe ia le da o le mena leu te whai antua o leu te anta antu le vai ngala le whai meo lantu o fuma whanwhan ile tae au e o foi le po ala ko nga ma ko yanga le moi sa ko le malu va malu si antu piki le fata wa onga ile tu wa yo onga i se taimi le o toi mama o le rifo ia so lulu ya o le ngalo to mi chile pol kalame o fa ngo ina o le tuli matanga taimi masani le afo le tolu ile a oline o lo le tu ala Pacific Finance ino donga tupe mo so se fa mo e pe yo maliu fa i poiponga a so fa nau fa nga malolonga ma so se fa le blave ai mo se le tu fu ia tu fa nau ile a onga apalai nei loi le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu fa lua fitu e talo sanga sau nonga tupe ile va le lima se lau ma le lua se fulu a fetala e lua miru te fa tali e lau talo sanga online ai tasile tu lai fa tali e se tali e ia inga fa bitoa bala lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu fa lua fitu oval se lau fitu fa lua fitu 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Taraflava o David Tua le nei o e whaafonga mai te le Radio Samoa te si lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga wana le whaasau Samoa. Sua tutu i tele mai
mo finane, toki mo da ena, aiko ane, toki mo finane, toki mo finane. I'm gonna set your flag on fire. Talking about the ena, aiko ane, cheki mo fina anane, cheki mo finane. See that guy all dressed in green, aiko ane. He's gonna nerd, he's a love machine. Check him out, finane. Talking about the ena, aiko ane. Check him out, finane. Check him out, finane. And you're with Radio Samoa 1593 AM. Hi Radio Samoa listeners, this is Cece Winans wishing you a fantastic day. God bless you and keep listening to Radio Samoa 1593 AM. Sile minuter betjene le afole luele di vangola only if you feel nga joy fan tal fan tuai ila mai mo malau fa fonga nga fo le di vangola so fa manu mai wingo le tau le di fo ya only le so lulu le so le tupu le nga tei le so mulmuli le di fo basina u lai lua fe lua fan tal sia ya o lo maruia lo to pa ia ma lo to malu
le mafeo do tua le whaantalo whamasani au auna pa ia le tua I so se whata whai taulanga lava ma lo le te talo ma lo fo I le ono sa le ngantai leo te mama tina ma tua I ma futa mai lava I le tātu wala leo mai lava le tai hau sia o le teimi a tāpunia I fo I a tātu au onanga ia pe mai ai fo I se tautua lau o whainga wenga ma lo le ono sai ia ma lo fo I le wha ma lo losi o whai mai inua tātu fuala ia le da o le whamana tu ma sania le tātu polokalam le se me foi la so onga I kai foi le ngia woli ia na te ia la ia lewa anke ia rewa pinga ka ko misa ele ama se singa lua misa ia o le whamana tu an tātu polokalam mana tu an tātu fuala wa misa so ka male ia Solomon Aleas ia wa ai le ia fuala au le ia woli ia e langan tai leo le malo siolo o lo o fianga I manga wenga au ale tu singa o ainga ia o le fo o sa ri antu stimule to ma piki mai ele fana wa onga ma lo le on sai ma lo le tawan tai o to lo o ang Mount Tono New Zealand ia fa pe fo I tu e mama ma lo le tawan tai fa ma lo I le futalinga ia te mo le to ma futanga mai le tai ona le lasi ri me fo stimule ma wan tu le wanta tu ma futai le tau au na fonga mo po se manu se o le fia na nei ia e mo o te fia su antu vai malu I puenga ia ma moli antu fa ma fananga ma fa mai senga ile tampo inga au se tahlia ia ile ano fai vai o le au te mai dai le ta longa te to fitu ina ua ke ia ua ke ia alo fai ya si mima vai mala ko au sol what is for your happen What is for your happen? Ola le ben tu pul tau ta longa makana. Tu se wa fa pe Australia o le champini vai o le tamu sanga te to fitu o le World Rugby. E tu sa ma le ta alo au I o I ta longa o le Olimpeka. Penta iane. E ele ai. E se le ta alo foi le ai. E se le ta alo mo le pine. O le tulanga na le na o I le ta longa I le 2 pound to mai tai. E le semi final da Australia. Ya male awaka nanta mana tuola awaka nanta na amanta ile lanta longa mua la volta musang na fitau ye male awa New Zealand o ayola nanta longa pe mala vai tolus fu tolu New Zealand le fitu ka nanta pita yani makwa ika wa ka nanta le se Australia mafai lo antu ya Australia ile ya se le tamu sanga vo ile fai solo isi tno e se le menta o le sa ilinga o le avanoa ilunga o le menta o le pine euro pine siliva male pine apa me se waka lofa kwa yu kafia la ko e fusim fa ma fanga la ko ya Michelle ali fa ya onga Australia wa yo te masalo ana se ulu foi le na fa yestanga ta wale fa ma o mo le uso ele ngandala ina pingi fa le ye kananta ya e o mai e lola ia le su le pini apa me na fa pe vo ia le olanto ele ia mo kwa fa ngofia America ia pita ia le lo foi poinga lu avele la kapi America la fo le mai la kapi to mai ta ia America ya na fa pe le ona malolo I fo ma Australia ile va ve ana lila ya e fa malo tu ai le to au ta pua ya mi sei ya le to tele o tanto ye nei New Zealand o le la venta po ya Australia yo o mai o to le ding vai ngo leso o to manuia ya nga o la fo a mantana tala ne le vai nga le America va mai o lan to kana pro kapila ka alo to mai ta ia na manu malo America e o le keleri kana pro kapila ya o se sa ilinga champini man ta utia e piona la sia mo e kana tele na skoa New Zealand ile va veawa na leila o se matua ta alonga ma ta ina ya ma I wo tanto ilo le ona tu fantasio me ne yo au la kapi no fo ma fo ye to tele ya ta New Zealand ta alo ile au te to fito New Zealand na pine euro mo ile si ta longa ia ile van today ya le la o mai le van tau ya le afa ma vai fo ila to
ia o le fu o toi whaamarueina i le pine auro i le nei fo i taamsanga o taalonga o le Olimpeka. Ia whamaloa tui lava ia i la tau i le la tau wa tino ia ma le whina fo ia ma o le situla ma tautia o le pine mua lea New Zealand talu ona amataria taalonga o le Olimpeka i le nei tausanga. Ia na ia lava le whaamamoe o na mawasa tātou pine inisi o taalonga i o mai apitai. Ia o le pine mua lea New Zealand. Ia e misi mai a le pine apa mea, misi mai le pine siliva. Ia e pakakaka kou i le pine au. Ia e sewa ka fia whaleani li fuantua i la vana leila. Ina ua o tawa ai antua i la ngona. Maloi manta o le fia. Ina ua i umanuia le tau mawhainga. Ia sa ta pena mai ai le na whantusang. Wa me ni o talonga le Olimpeka. E ne whape ka whau a e anu ka longa le Olimpeka. Tuso le mai mauna o lauteng. Ia mele mai mauenga o le kupe ke alui o talonga le Olimpeka. Ufa longa mo matamata tu i talonga ia o alonga vaa. Ia po le alo fo i lele o le fo i spuni i lungo le vai. Ta wha longa tu ila ia le i wha mtalanga le au wha salau lai whai mai e o. Ia ta umai hei talonga i o Japan. Ta umai hei talonga i o i Rio. O le to tele o nisio i lantone. Ia e ta alo i talonga lalangi. E ta ua World Champs. Le fai i tau sanga te tas. No fola mo mafau fui le li. Fa pe soli. Ele ai ari. Ele fa pe ana o le lua vai aso i te pena i e talonga nei. Ele ai e umalo talonga le Olimpeka. O i le fale manolo. Toe a manta fui le ona toi tāpere pena. Ia o nisi o tangata te whanangolongo toi i tuunga fa maina tu fia, tu valu, tu iwa. I talonga i wa umantu i o Japan. Ia na tu fia se furu i talonga i o i Rio. Ia le wo o mai talonga i o i Ferrari. Sa wa mai le ku valu, sa wa ku kodu, ku rua. Ia o isi. Ia wa maua lan tu pine au. Ona o le tūlanga o le fina. Ia e wha maa loa tuai. Ia i la tu o lo o tau aveina. Ia le tanga vai e le nganta o le malo New Zealand. Ia wha pe fwoi lo tātou uturu i Samoa. Tunu i eise ten. Ia wha ngā solo ia tātou tālonga. E pe o na ia ile sa o alamu tamwhana o Samoa. O na maua antuila. Ia o ni tātou li boti. Ia o se tala nai ama tātou ile tātou mafutanga fwoi. Ile ni vai ngole aso teiloa. Ia laua umana wha ilo antu talenga ia tiutia. Ia le tūlanga fwoi pe o na ia tātou pine i le teimi nei. Ia i se yo antu se teimi o le fianani. Ia mtoi tāu antula ile pole alkuranga o i kako. Ai fa malo si antu piki mai le whana wa onga le riva ngole aso. Fa manu mai lava winga o le tau. Wa i lau ofu maa whana. Oi. Ia mawa ai fa leipo o loka re whale. Te ua alu antu lai fai meise shopping a se silo mount.
Two minutes na tano le tulai tolu sound by lo fa malo si mole au fainga wenga de ya woli me fa malo si antu piki mai le fana wa onga wa fa le diva yeso tu wa so ye uma fuila ye le ono tutinga Talo Falava. I'm Sione. My wife and I have 3 sons and a beautiful granddaughter who turns 4 in a few months. When one of our ainga is sick, we phone Healthline. The nurses there provide free health advice, treatment, and information, 24 hours a day, and you don't need to have a doctor to call them. When you or your family need trusted health advice any time of the day or night, just call Healthline. 0800 611 116. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive I Manukau. Pole telefoni oiva lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. Masalo ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.tafono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. E le vā o le sifuru iwa ma le whase furu o tausanga, ma e ngā luenga whauwhalu. Le stala nei loa I le Oceania Career Academy e whaia vasenga I a fiafi e le eise tutongi, ai inga whapitoa. Tanga I ane I le OCA.NZ mo nisi whamtalanga. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Lewa jois full family ton tano link to line tolu don't tell han to lane mo lau fa malo lau fa malo si fo I mole au fainga wenga ile nei vai ngole so tolu fitu tasi lima iwa tolu en feone evra o mai talova ta para ko fata bag malo so foi tawa mai ultima maguia le lo fole ko bagera fonga boa le mau na no Papa kache bagu brobo, bubo fa baro se bagu loka kuwa kungu. Ai. Ya lo fa yesu ngalele makinga pa ia fa kasimbra ko fa se kala fideli lo ngora fa simbra kungu fo ya inga biye leri. A bala kula sungal fa penga sa pikra le ba ese fa kuwa lo fa fa penga ngalo. La sungal fa penga ka wala famba amanda. La sungal fa penga Filippo mbaleku ka songere kare sia ngasele ka sa boy ngusila Filippo mbaleku la sunga ka kai fa se au limba se Filipa la sunga fa penga ba ele bakiva ma fa kuwa kois a pe sunga fa penga ka psi fa biliaba sunga fa penga si pa balika sunga fa penga pingaso mkarsanga a pe la sunga le patio fa lu barani jo penga mgalwega a pe la sunga kalo fa kuwa kalo ma be fa bungala limo wan fa lo penga mgalwega la sunga fa boka lo ngafa mal farkoya ile malonga lue la funga kang basa basika bali levai la funga kai bali kap mangai bapeka faka balevai balo faka balevai ga lue apeka bali fu pau ma pepe balonga lue kai bali fu pau la o apeto balatai polo mal farkoa la o ya to balatai polo apela o ya bailaka mal farkoya kwingi longo ali soka bahana mboa alo hana ka kuamba kua a mese mafo e mangaomi
a pelo lo si umba fui mbo karsa lo si umbanguia lo wasfanga la soge akolo lima sulu kausanga banguia lo wasfanga lo si la fionga karsa la fionga fui mbo karsa a pelo fionga le au pepe yoange maksal basinga a pela fionga ko ya songia lo famba frekua kongola kai badi ba fusi ba helen kai badi Kalifa ma komiki ma leka alieka ape kai badi kai kupora alori kai badi singave mal farkua akele ape kai badi roke bat fanga fenga ngalwenga bese leo kabologa ape le baru sengi basia mbalu bengi bat farkua adisiki balonga lue ape sa longa batu uas si batu balonga lue ape kinga ya Angola ape ai ongo isepeka barkabaya kangalo apuisen ape kai badi kongidio bahine baronga lue ape le aumba lili le afionga le aumba farkua lili ape kinga bakua ferfagi makaba bakua vai pua alofak ape ya kolpai mboa vai farkua ambese so se ka ku le faka so se lo boga so se le paka so se boa so se la lo vaya malo lava so se le pasa bai malo lava fa malo ga ba ka ba di on hanga pa kai se ba mo lo abongo ja tele vela mai travel over to ya peri mo wheel de ya holy talovo Somoa. Apa ule ke fongi mo lokalima. Yoi, pa marulu wa ku misi foi manga fo ala uskoinga. Elo yo mele la wa misi ai nga arma ka ila le aya ongo fo mai ngu fala o ko. Ana ko nga le si yoki fo ala uskoinga or ka ngo fo ye o pe. Ara nga la mai o pe ya ka ila wa fo mo la ko fa ma lo. Pa vai fa lo mai le sunga fa fenga ya freti. Ya tise pa ia le kalesia loftu noa leoka ma fatuai Christian Assembly of God odianga baku fama lo nga luenga lei be foi le fai fia malo lo ya pelu male fatuai afnaki fia malo lo pe fa lo mai maonge mal fatuai aftai otara fama lo fel fani wainga umalo nga luenga yasu fama lo fel fani mo ko lo ngolo flufi ya fa pela vai mangwa kasilua korfa ia fa pe foi vai lo plauli aku fa ma lo pe fa ko ngalu lu ele nge yaso ia nga kai le la wa ve pasi uma le west ma south ma lo nga fel fani fa pele le ya fionga ya tainga mal mana male o fa nga timana ia fa ma lo nga e va ku fa pe foi ia ma initan wasa male o fa nga fa kai kele la vai la o fionga fonga mua tai fani alo fantu ia ma tu fu ia o fona au jo ti da fu ta lova. Rosa fuese humano. De wangalo se la kauluko se ubi wakati. Iya, ole mea ngale kupungi yo. Kake fiwa fa ya ku ya ngalo fala wangalo ma ko meu. Ya ba no alo sai. Ba no fo nga due. Ya ba tu fa ma do fo nai fa na. Lo fe nga ila to manga venga ne yaso. Ya ba se no sa po e fa le alibi. Taba fana wal PIPC clean eating o ainga malava ainga si utina imta tofu ainga si utamai fa stotai ya wai lava farong longo mai ya eba tu fa malu ya si utu malava monga wenga ne yaso ya or fa malona eba tu ya solo au ne Henderson manuia lava lo fa tu se manu mo tu ya manuia fo le ding vai ngole ya wuli ya ultida mala ainga jalovo. Ya, lange mai. Lau sunga jadi pulau kau mau. Iya, awak mai dengan kuor vai. Oleh kau visi dia. Pun benga ya lula ya singa ko ingo simi vai pua. Ma be sama fang. Oleh saya umang abang. Yang oleh fama fang yang wala makwa mafakia ngi kai yo. Yang ke vai kuwa lingo fa mayo pingi o pe pingi sulu e ngo mema. Usa kalo e ka ngaka makane fi kalo ngoi. Sol. Baka o kia me fe ka ngaka.
E seleme, e kere me pinga ka ngaka e koe po whale Amerika. E ovo foi nga Amerika leo kwa o so leo o Australia wale manka alla kapiso. Ia. Au no fo mo wa ile au Australia. E pinga au no Australia pe anga le ile me anga nguku o so lo fori. Yo. Nga, o me anga. Au ke o fola le so solo fo fonga va ku foi a mal fa fonga. Ile foi mo so lo fori. Ya, pa malo mai ko inga malo ar kapua ya o duan. E uianga ko ilalo ko au ya mali dia ia foi ka tenga mai mole si fa ka usang ia va malo foi so ya tole a foto vai ia tenga te amunga venga ni aso ia ma inga ma wo o ia ma sangi ia lo fa ko ka mo pol o fisime mo ai ia mongia foi di foi ki ke ngi aso ia va fitai yo mangua o fona au pe erui ele for kala vai Ole tolu ngana le tanto fa malo le rivango la. Ole fa tala van tui au Italia le ma futo mai le fionga ya nai ma nai. E la futo uma foi na inulanti ya la inu na fola au ta pe pe nai foi le la na loli nga ilunga o ile me o pula il fala pula il mango o lo pula foi ma fa. Yo au lunga o fa mai o lunga o kuinchela ni le montua ma na ya o ja. Ya italiana ma fan na tau sanga anto e o mel te mine o le malulu. Ku se família wanga ye I New South Wales. O na malulu so. Ai au mai ngi si le família pio la o Alaska. Yo fa malo antu ya to Giliane fa talvant. Ya ile so ya intervisio Johan lo finga ye mga wenga I fangare. Malo le au solo malo foi le ngalu Johnny Toti. Malua Bacolage, Sina Leo, Alwanto Yaki Sola Faimale Ainga, Jeff Molitalo, Alwanto Ya Paopi Nanti Williams, Leuso Ya Fish, before ya Fabta Musamo to Umalavo, the Difenga Yemaga, Wenga Tuesday, Ma Favor Lo Filimo, Ladia, Woli Famalo Antway, Lesunga Ya Mulipola, or Shoso Ya Win Lunch. Tonua Jailo Yepo Fenia Ngal Wenga Pola for your fat Noa ya Lanto Fingalwin Yepo Lanto Supervisor Lima Benucholon John Tally July Tolu to Pyramid for 2 a.m. Miriam Alatopo Barry Mantanto Tala Iway for the Whoop and Tally July Tolu SK Freight Crates Pantalaman to on Radio Samoa Ladenia Woli Pina Nonu Bob Taylor Tombai.
savali vali uani malu le taua fia ina ua tua na ia tuolelai taua ne sousi e te tiua ta whao anei veliuliua i le solo tamaitai savali vali nei le launga tasi sa sala e manongio na tou la langa ani mana ia le penga solo ai a foi eu la toka tai le sa o mai a tato mua ia sa mua masio na la fanu o mai a tato mua ia sa mua masio na la fanu mua Talafalapa o se whapoponga le nei o talafo o le Radio Samoa. Sa tapunia nisi o aonga i Hawke's Bay i le tae ona leilai na wali putia se ri sa umia se whana mai a whaaleanga ta vale leo leo masola ese i se teimele i mamau atu. Le pepa o whamtaranga mai leo leo o whairu aina whairu atu leo leo i le ri rea ta awhina na ta vale le whaitua Camberley o na sa fiatala noa i le api ta vale se mata upo le ngoi. O ina sola ai mai leo leo ma amatai tu ringa. Fai mai leo leo e lua ala tau ta avale na sosoa e le ria au le isola ese mai le ta avale na malanga atuai na whita ua ina sa ta moe ese mai ma se whana. Talo kai loa maa onga ia la latane o no tūranga masani tau le pui puinga pe a tūra ini tūranga whapea. Whamania mai e leo leo fasu tōtu sanga le ri o lo wailalo le wainga leo leo ma wato e te tala onga a o lo ilo ilo e leo leo morianga e ono whaia i lea tangata. O lo mana na opulenga whaitu po councils ina ia whatulanga e lātou ia lātou fees po tatongi ma whaasalanga ina waria ai se ripoti le whinangano le malo inisi o lātou whainga whaavae e whaatatau i rates. Ta wele Radio New Zealand o le suenga na whaia e le NZIER na iloa ai o nisi o vaenga i whainga whaavae sa whaamaru sia le whaia e maasani lama na le avea o ni vaenga e matua i naunau tai i ei pūlenga whaaloto i whale ma community ma o tūranga le mautonu whaaporokiki e whaatatau i ia whainga whaavai e maasani o na afuai o na maualunga nisi o tau e tutongi. Sauno le sui president of the local government New Zealand, Campbell Barry, o whaataita inga e au fiei le whainga whaavai whaatatau le whaalautereina o ni ngā ruenga i nui tua. O nisi o vaenga sa te tawana whaatinu e le malo, mai manatu fo i te tawana saufa whaile le iei matala noa ma sui o pūlenga mō se tali. E te tau fo i o na mawhai o na whaatulanga le kanso la lātou lava tutongi ma rates, a mai se lava i me pe o le pūle ino ka paka la isene o ava malosi maisi. Sa no foi Chris Hipkins i le ripote le leitio whapa malo, o matua i le o ngatasi lava le whainga malo ma mea moni o lo tura i mai whainga malo whaloto i whale po pūlenga whaloto i whale. E le o whailua ina le ripote se taliane le malo i le neimata upu. O inisi o State Highways i le South Island wa tāpunia mai lava le tau na leina o na o le snow po le aisa wa ta uluai ma wa fautua ina i le NZTA ave ta avale i awala ia o matua aisa. Whailua le ofisa o whela wa inga New Zealand o le State Highway valu mai Twizel i Fairley ma le State Highway valu sepulu mai Lake Pukaki a ngai Aoraki Mount Cook. Tāpunia uma mai le pōna pōsa ia o mai le tau na leina. O lo iei fo i malapata inga e tele vaenga o le atunu o lo lapata ia le malulu e maise le snow e pa ui North Canterbury ma wa fautua ina pea le lava o lava ma whanawhana ma tā pena le leini whainga malanga i le anga i atu le whai unga le vaiaso ia mamata i tū pea le tala le tau. O le whamanatu ia wha le muta a vale i so se awala e maise i vaenga o lo mamafa i le aisa. Ua whaero mai le tinei mu o le awhina sa sawane i se whale o loa i au kilani le tai awana le la o lo vava ai ia i fōringa e masaromia na amatai na stasi. Ua manino mai nisi whamtalanga i winga le mata upule sa wala uina nei le tinei mu i se whale o loa i Manukau Road e latai Trafalgar Street i Royal Oak i le waweao e latai le tolu.
Fata vale le fui muna nga ia tu iai, mai le I umi ai ta pei na lo male afi. Ele iei sa tasi te tono le whalo loa I lea taimi, ma lo wha waulso e suenga le temi nei, haatari ai sa isi ripoti mai leo leo. Tala muli muli, o se tina masiana tamateine na toi fo iane lo lātou ainga I ni mai o se taamirisanga ne tipolo sa iai I au kirani, o I la ua ia ua maari riu na ua la vea I se whalablabe tau taabale. O le tina suafa ia Catherine Schoon masiona tamateine o Mary, ma le tina o le to'olua o Catherine o Linda Hancock, maari riu mai le whalablabe le nei lea songofua, veto ai eina lātou taabale maseloli le State Highway, tasi I Hunterville. O le tinale o Catherine sa whai ma sui o New Zealand I le neti polo, o le indoor netball ma sa whai aonga I le au I lalo le supitu tausanga a tamaita I New Zealand, mai o se tala whano noa. E le o manino le ripoti le mafu anga le whala mlawe a o whaanga solo I pēr suisu. Enga, tala ia le Radio Samoa, mole nei fo iasi. Ua mawhai on awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni over se lau fitu whawha lua lua fitu. Lima mana whamiru tau te ni lei tulai tolu o le rasa I whafonga I se whaapoponga na on tātou tala I vai whanua. O le nikfo I vaenga o le waule peo na whonga dātu tāprina al whaltua. Ia Miriama la toa Bob Murray o le atu mausisi whaapoponga. I lei tulai tolu I le waule a tai au. E vatalo whantu I lola rivaenga o le aso I mātua I langa tui leo whana wa onga. O le wantu wa onga o le nikfo Yaso talo tuminti. O a mi o tau a mai le a onga I le ringi aso sa e au. E mo inga e rau. Ia le lei. Wha maurufus pa utono le tau avale tau no le tau a inga ia. Sui lava lava onga o sauri mai. I le wha poponga o le tau polo kalame o wha ingoina o le tuli matanga. So pedo mai ele fala po putonga le sa sia mar fale tua ia na tasha vai lua. Le vainga nei le tanto tala o le tau. E le dik foi vai ngola uli le famelo official vai tau. E o to uluva va solo wanga ile anga ia tu le uli nei. Ile afia na nei. Ya mi se le vale tu I man tu fanga poroa. E ono ia wila ma faint chili. Yangi mai se vili le so. E mai le tu I man tu. Ole a ngoto le la I le fiafiana nei le ono minute te ai a fo le lima. Ole mawhawhana o le so se fulu ma le fitu tikeri. Ole malulu I le poha nanei le fitu tikeri. E mokwa maa ian malulu le mo. Ola so hantai o so ne le la I le se fulu valu minute te ai le fitu I le ntai au. O me ia awa e nisi o taimi ma nai uanga o le a toulu wa vasolai. So vidi mai le tu I se sai, vasolo I na maa whiololo langi mai I taimi o le tai au. Ma malo antu I a inga wo me masani Samoa le venga le tātou tala o le tau mo o tau. O so vidi vasolo I na malo losi o le tua o loa, so vidi mai saute I se sai, o lo o viti ai pea le antru, fatasi ai mao ma nai timo. O fautuanga o sa vili malo lo siolo fa malo si pe mo sa mo uma o fautuanga o lo longa o lo fa malo si pe le mo no fanga tu mata fanga mawala lalo o winga o le tau I le so I Samoa a woa manai timu e yai ma e malo lo si ma fa tau sa vili o le tua o loa sa vili mai le tu I saute I sasai inisi o taimi o le venga mo la so hantai mo Samoa le a malo lo si ma fa tau sa vili o le tua o loa, so vili le angi mai le tui saute I sasai, wha pe ai motimu pupu o le a iai. Tulanga nai pe o iai winga o le tangulenga to mo I tantou nei au kilani. E wha pefo I o le tantou wha sino manga I Samoa. Wha malo antu ia antaua I malu, e langa to I leo kuini sa relio. E ia musto ino solomona lesi wha mei o le kutua umani ana inu ana whala ang. Ia le toi topi mo se sino manga pe antal fa nei le via. Well, le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se fa moe e pe yo maliu fa I puiponga a so fa nau whainga malolonga ma so se fa lawe. Ai moise le toi fui ato fa nau I le aonga. Apalai nei loi le pacificfinance.co.nz Vivala au le oval se lau fitu fa lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe I le vau le lima se lau ma le lua se fulu a fetala. E lua miru te fatali e lau talo sanga online. Ai tasili tu lai fatali e se tali. E ia inga fa bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu fa lua fitu. Oval se lau fitu fa lua fitu. Hey, hey! Oh!
Ngomani na le tamatai o Coronia Cecilia Mantautina. Mai rapi e le dingang ola oli da was full tolu milu to to nele to line tolu. E o isi vo yante mi va pena intanto pa pia ka kana ka ke poko elelo. Ma kwa ma fia ka ma vo le ko iki apo. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le ulua i taimile rei o le a whaia i le tauvanga mo au whai pese New Zealand ua whaingo ina o le Musika Moana Choir Competition. O le avanomo au whai pese a community e le Pasifika e whailo ai ala tu tale ni pese ma si ufafunga mātango fie. Pe a whaia a wai le tauvanga wa tuwhaatsia le Pacific Cast ma le Signature Tautai Trust. E lua pese o le tauvanga o le pese wa tuwhaatsia e whipulea i Helen Tupai ma le pese e fili lava ele au whai pese la tau. O le tauvanga i Wellington e whaia le aso fito o setema au kilani le aso lusfutasi o setema ma kalai estete le aso lusfutuvalu o setema. Pese laua whetala le tupe whaalu i whailonga o le tauvanga o le watatala le lesitala i le taimidei. Morisi whamtalanga tanga iane i le musikamoana.com. O iai avanoa e le aise tutongi, moso e su enga o le kānesa o le tau whale. Mo ila atou ua ono sfulu i le fitu wha tausanga o le soifua. E ta ilua tausanga malafo atu i lau pusa meli le pusa. O lo o iai vaenga i whaatino ai le nei siaki. E whaingo fie le siaki. Ma e te whai ala vai oi i lo mauta. O le nei siaki. E mawhai o na vawe i loa ai le kānesa o le tau whale. Ao e le ia afia i ona aunga. A mawaloa lau pusa e whai ai lau siaki. Whai loa. E ono la vea i ai lo soifua. Mo nisi fautuanga, tala noa atu i lau fomai. Ta alofa Samoa, wau le nei o kāsputi alu, au wale sui ale ngila wau le kio. A eva mai i le se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bevela a. Ja, vela li o le manu lusful lima minuto te nele tulain tolu i le dingvang o le awoli tanto o siasi le tutua. E mala o nanga le sunga ya Prince Malekasa Beats. Talo for Prince o amoyoe? Alo falawa uso, manvia fafetai. Uamayoe uso. I'm very good, thank you, Prince. It's getting a bit colder, but not quite as cold as the beginning of winter, Prince. That's right, brother. The weather, keeps changing, and you have to get used to it. But the good thing is, I am back on the radio, and we got some specials, crazy specials for our Radio Samoa listeners, which will make them more warm, and they feel like to go out of the house and come back to casa. That's right, Prince. So what is your number one special for today? Of course, brother. So first of all, I would like to thank you, to having me on the program today, and to all our Radio Samoa listeners who always come and support us. So the first special for this week is a hot phone special. So it's a Vivilla special for the latest iPhone 15 Pro Max, or you can get, who love Samsung, they can get the Samsung, the latest S24 Ultra, which comes with 3 cameras, and it has a pen, so you can make your notes and all those things. So both the hot phones from Apple and the Samsung. Top quality, plus when you buy it from us, you get the free wireless buds, and the price is the same. It's $26 per week, and also we can program you the Saman Bible, Samon Tusipaya, on any of these phones. A lot of customers come, and ask us, can you do it on my phone? Yes, we always have yes for this, as long as your phone is compatible, to have the Bible on the phone. Plus, when you buy new from us, we always do it for you on your request. That's right. Prince Olaf tomo mo pere fa fonga gio le ia tanto telefoni. Pia vea I fo wa ole tu ainga le Apple iPhone 15 Pro Max. Ma le Samsung S24 Ultra. Whaiona mawan tu ai ma wireless buds ia po me fo tu i utalinga na italano ai le pite whanongongo ia musika i le da o le luas fuluono tala il vea so lua ono tala il vea so filifili o le iPhone Pro Max 15 ia po le Samsung S24 Ultra.
Alwan tu ima me whanongolongo nai o te linga lusfulono tala i le veiaso, e mwhewna tu i ai male tuspa ia, i le ngangana sa moe te whaitawai, pia e anga i atu i le whale sa. Second Special Prince. Lua Fapitua is a TV combo deal, so you are getting a big screen TV, Samsung 65-inch. It's a combo with the Sony soundbar home cinema. So it's a combo deal with the TV and the Sony soundbar home cinema surround system, so you can enjoy the real sound of your movies and the programs. And the TV is a smart TV 4K ultra high definition, which you can watch the YouTube, Facebook, Netflix, and browse the internet on the big screen TV, and lot of other programs you can watch from Samoa on the TV. And the price is only Luaunutala Waiaso, $26 per week. That's right, Prince Oliver Jolon Lua. Letting for you, yes, so my le casa bit, so we hele tanto city le TV. Oli joaing all Samsung ayon no se fululima inisilo na lautele e 4K UHD Smart TV. Elwanto imo mo si pika na pe umalava lente mai mo pe te manta I le falenti fanga. Ole menta ole Sony Soundbars Home Cinema. Veone mai mo le YouTube, ole Netflix, ye male Facebook. Me hanga I lunga o le internet pe afeone o la wifi I le fale. Veone mai mo mai le tanto programa nei o le mana vonga wenga. Male telo nisi o programa ese na o le luz fuluono tala le pimeni le veaso e maua tuai ia lau TV le da. Langa tai leo lau sound system nai makua fai la yo vai le do ainga. Third Special Prince. Tolu Fapitua is a bedroom dining combo deal. So again, it's a very, very hot special for the Radio Samoa listeners, because you get two products in one combo deal and in the amazing price. So it's a wooden pine dining table. So it's a 7-piece dining table with 6 chairs and the table. It comes in 2 colors, black and the pine color, wooden color. So it's a very, very strong Malossi. And you can get the Sleepwell queen size base with the mattress. So it's a combo deal with the dining table and the moenga. So the price is only $21 per week, and you're getting a brand new dining table and a queen size bed only in $21 per week. And when you mention the Radio Samoa, you get the mea alofa as well. That's right. Prince Oliver Jolon Tolu lewe le tanto city le mole potu ai e o mo tia. Ole we le tanto wooden pine dining table. Ole lango ai mano foi ono. Ya al want to le mole moenga le ole Sleepwell queen size base. Al want to malona fa malu lo winga no for malo ai le potu ai. Ya ai mo want to malo moenga mal fa malu. Ile na ole luse fulu tala lusful tasi tala ile vaiaso lua tasi tala ile vaiaso e maua I lau moenga na mole potu moe ele ganto I le maua antu lau ai mau na foa wafo I maa iau maa lo whenga solo ai na o le lusful tasi tala ele pimeni ile vaiaso le taumasani lua se fulu lima tala ile vaiaso fa ilo I ena e whaafonga le Radio Samoa e maua antu lau mea lofa mai Prince Malakasa Casa Beds. Last but not the least, Prince? Yes, the fourth special is the lawn suite package deal. So we got some very, very good variety in the lawn suites, and our quality is always the best in the lawn suite. So it's a special for the leather black or the brown color, which is a recliner lawn suite, 3-seater, 1-seater, and the 1-seater. So 5-seater lawn suite, no for tolu, no for tassi. And you get a wooden coffee table that's in the package deal with the lawn suite, and you only pay $26 per week. Luaunutala Waiaso, and when you mention Radio Samoa, you will get the free surprise gift as well. That's awesome. Prince, where can the people come and find you, and how can they get a hold of you? Of course, brother. So just to remind our customers that we also do work and income wins code on all the household items, so they can come and get the codes as well. And our stores are in Otahuhu. It's Fa Sikufa, Great South Road,
Otahuhu, which is near the KFC Kentucky in Otahuhu in Henderson. It's 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank, and you can park your car at the back of the store. Opening timing Monday to Friday, 9 to 5:30 p.m. and on Saturday it's 10 to 4 p.m. and our contact details are O Wasilau Lua 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 Lima Fa Walu 0800 222 548, and you can contact us on our Facebook pages, which is Casa Beds and Appliances Otahuhu, Casa Beds and Appliances Henderson. Always good to have you on the program, Prince. I'll wrap it up for you in Samoan. In the meantime, keep warm and look after our people when they come to the shop. Always, brother. That's my first priority. Yeah, the first for Samoa. Sekia Samoa. Yeah, so if we are sunga ya Prince o le tautomala o nangana le Casa Beds and Appliances, tanto fa tolo na fa e pe ole fa funga antu ye le ya woli o le setile. Ya mo le potu malo lo o le ye le tanto setino fo. E maua ia le tu ai ngau le leda, maua le lanu liuli, ia po le lanu ena, black or brown. Yo ono fo ia, e me fai ono fa no lo ai luma o au. E mi se lava pe ama ini pe tau tinga fo ile. O le setino fo tolu, ia fe tolu tanga time fai ona no fo ilunga no fo entasi. Ia mana fo singles e lua, o le no fo toi ina male lo matua. Ia mana no fo tolu na intani e ala malo, e alu wantu ai lama le coffee table. E na o le lusi fulu ono tala i le vea solo na tau. E fa ilo iena e fa fonga le Radio Samoa. Ia wa maua antu ai. Malau mea alofa mai a Prince Malakasa Beds and Appliances. Na fa mai utalia ia wins quotes. Morisi fa mitalanga. A pione na i le fa fitu fa Great South Rodeo Tau. Au tafa tonu lavo le KFC. Ia po o tau inai au kilani sifo. Tolu fitu iwa and Great North Road inai Henderson. Pewalau ia le ovalu se lau lua lima fa valu. Ovalu se lau lua lima fa valu. O lea ua luas fulu fa ma le afa minute o te ainei ia le tolu. Radio Samoa.
Whawhiwhenga o le rivanga o le aoli mai a tōwhanga meke ma DJ Dave. Ina ua lusfulu iwa me riutu te anilingi tulai tonu te moiti o te pole. Ina te maustemi o na uda tule o le tō pula kalame wa whai ngoina o le tuli matanga. Te prabra iei le whalitua iana tasha vai lua male whanaput putonga o le sa sia. O nisine o tātou wafo. Whaalinga le utonu mai I molo si la fia. O tau whaangasingasia. O leo nanga le Healthline o loo avanomo oe I le luasfulufai tula fitu aso o le vaiaso e au noa mase totongi e maua I le fsosani I lunga o le telefoni ma le tausi mai au wani fautuanga mani tonga fitinga o loo mo mia vala au lo le Healthline I le ovalu selau ono tasi ono ovalu selau ono tasi ono e antono e mo me isef so ani pe a fai wa fa no wantu wa amantana e fa ma I mai ovalu selau ono tasi ono numera na ale Healthline Male whalinga mulmuli awa ne ingano sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi ein male lo minga o le vao filifili e mawai whaalupenga o Samoa I se sifo tutuila mamanua o risi o tala tu o Samoa o alanga upu o le matafa yoi o le matai e le whainga o whaalawe pe o whai poiponga o maliu o le usiusinga o ainga fesila whainga o polo o si whaaloalo whaalanginga o ekalesia e male tele o le ngangana o whaalo alonga na o le fitu se folu talalo na tau. Ea na o le ofisa fo I o le Radio Samoa I le tolu ono Hubble Avenue Manukaune e maua tuai sau lo minga morisi wha matalanga wala mai le lua ono lua tasi lima I watolu lua ono lua tasi lima I watolu ya whai o nae makuale le ia o le veu online ya nga isa o loi lunga le shopradiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz ya o nisi nao tātou whalinga lau tonu mai la visa o le Radio Samoa le rivaenga o le awoli sa ni mai ele tātou polokalame o whai waina o le tuli mantangau yeah. Ya, fa manotia fa masanita la taina sop. Man, ola vani il fer fa man ole on sai Gideon Basina. Fa pe foi David Tampuso le ma to me le vai ngole awo. Ya nga fa man lo si piki le fana wa onga le tu wa yo onga. Ya, to mai ti sa mai mo to polo kala me tuli mantanga. Tasilima I watolu amo Radio Samoa DJ Bravo DJ Bravo DJ Bravo DJ Bravo champion everybody knows it Bravo a champion
Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Leufia sinana tuli matangau. Paapea lawa hita ole whanau. Ole atu yo umatua. Tuli hita ile aonga. Matua awa ete whaau. Ona pau ole fuasa e lulu. Ti matale upenga. Aveia pisa molenu. Sa asia eta faasao. Sa asia eta faasao. Atini pao. Neolata ua uto. Se ilolongo pe ale fua male pao. Ai se io talano amole aso. Sa asia ia mua sa asia eta faasao sa asia eta faasao atini pao neolata ua uto tawa ta'i nei fo'i tula whaamalo fo'i le whaamalo lo si tiu te mga luenga o lo whianga iai mai tātou i le nei aso whaamalo atu i mātua whaapitoa le whaamalo i nei mātua malava ia po so se tasi lava o lo whaia ia le whaiva ia o le vaaya o nei alo manai whanau ia po le aveina fo'i o tamaiti le aonga tui wha fo'i atu i le whale whaamalo lava ia te o tau malo le ono sai e talitonu le whaamoe moe e le whaingo fie ia ai whaafitai tele lo o tau ono sai ia wa whaapena foi ona maua ai na ialo manai whanau awa noa tāua ia awala valo lato wola o ina whaamalo Teine matama tuli matangau tātou polo kalame fo ile nei tātou tala noanga ile nei fo iaso ia ma tātou va ai fo I matilo I mea fo I o lo tutupulo tātou si o manga ia ma totonu a onga ia ele ngatele na ia nei fautuanga lava mo tātou awale saunga le mu o I tātou lava manatua lava la o la tātou polo kalame e mawhai lava fo e na whaawau pe ama hea la tātou taulanga e tatau o na whai ile atua o la tātou whaafetai ia ma la tātou tatalo le na tātou te wala awai mo tātou ma futa atu ia ma tala no atu ia Yesu la tātou wo whaapele o lea la teina matama ia o le a whai atu fo ila la tātou te talo e a mata le tātou polo kalame le nei fo ia wauli tātou wifo mata talo le tuala mātou tamā mātou te whaafetai a lava oe I le nei aso whaafetai lo walofa whaafetai lo wanga le lei whaafetai I mea lava e o lava I le ola ma le malosi o lautau singa ia I mātou te whaafetai ia te oelo mātou atua le atua lo mātou tamā whaafetai mo le ea fau o le ola fau o le mānawa fau mai a te oe nisi I mātou o mātou whaamanatuina fo I o mātou waso whanau le nei aso le atua lo mātou tamā ia vi ia lava lo suafa mātou te talo whaafetai a te oe mo nei fo I tau sanga o e whaopopo I aso lo mātou o langa mātou te talo whaamole lo mātou atua whaamangalo mai I mātou teine matama lava mātou lo mātou le whaalongo I whaia onga mātou le usisatai a tamama tina whaamole lo mātou atua whaamangalo I mātou te talo le nei tū la whaamole manatua nei a mātou wo lava o teine matama Lātou lava
o loo whaapena na maua I tino mai. Pe leo ato to fo le malosi e pe fo e ona iai nei whanau I maota ngase le tuolo matuta ma pa I atu lava hou a au ma e whaamalo ia I latou. Whaapena fo I se tama se teini o whaanoa noa le ne yaso whaama whana o awa lofa. Mātou te talo lo mātou atua, whaamanuia tele oi nei mātua I la lātou tau singa, whaamanuia I noi o mātou tua asina sina ma la lātou whaiva o le tatalo ma le tapua ia o I mātou malava, mātou tatalo le atua ia e whaamanuia ia I lātou, whaamanuia le ala leo nei le ia e whaamanuia fo I le whaala putuputonga o fisa wa onga lo mātou atua. Mātou whaia nei mea ina ia vi ia lo lava swafa whaamanuia I teine matama o ngā lava ma lave hai lo lātou wola. Le atuala mātou tama o la mātou tatalo le nā ia te oe e ala tu le swafa Yesu Kiriso lo mātou ali ima lo mātou whaaola. Amene. Malo teine matama le tele tātou lea e mafuta mai, e mawhaalongolongo mai, ma mawhau le I taimi e whai e tātou tatalo. Teine matama e se lea o ngao le nā taimi. Mō tātou o le taimi le nā e te mawhau wai le atua, ia a whai le tatalo tu whai a onga. Ala fo I te tau fo I te oi, ia na whai fo I sau oi tala, sau fo I upo te whai e sau whawhetai, ia Yesu, mana tua, ole ola lea, ia po le soifua lea e ia I tātou, ole ola e fōa I fua ina mai, e lo tātou atua. A teine matama, ia le tele la, ia ai se iusu mai tātou pese, tātou whawhetai ia Yesu I le nei aso au le mo I tātou, a ele teine matama, ia le la tātou pese iusu. Whawhetai le atua, oka, ia le tele la, pese uma mai manai a ia se uma na whaailoa, tu le shok whanau le uma tō mafuta lea wa uli. A ele I teine matama, ia ai usu whaatasi uma mai anta tō pese le nā, tātou te tau whai whaafetai umai I le atua. Nele. Whaafetai I le atua, le nata, tō tupu ai, Ina wa na lo fafua ya te ita to umane ya pepe se alelu ya faafetai ya pepe se alelu ya faafetai. Malo lava le manga ngai mai o tau si fonga. Ia faafetai atu fo ia tamama tina lea sa mātou pese ia ma pese mai la mātou pese masifana. Teine matama mo tātou leo la o mawhai o na mai mua mai, ia ma maua mai tātou whaasalaunga mai tātou pol kalame le nei au auli. O lewa iaina ia o e o mātou whaatase tu le nei au auli, o fia o mai fo I lātou, se I o mātou whai whaatase atu tātou pol kalame I le nei fo I au auli. Ele teine matama. O te tali tonu o tātou, ia ai longa I se isi ele o iaini ana o whaapea I le whale. Ia tau tanga I mai la, o wola nei a whaia onga. Ia o si tamai tai lea, o lo nei ngoa o anga lelei. Ia, whaatalofa anga lelei, talofa tamaiti, o lo o ingoa o anga lelei. Ia, lelei, tele ese lelei o anga lelei. Ia, o la uwola lea. Ia o lona lingoa o reu pena. Ia reu pena whaatalofa tamaiti. Talofa tamaiti o lo ingoa o reu pena.
Ia le tele wa ai o ko kinga lava foi le lo wale tau ia wa fio mai lava na ia wo ia si o tātou tala noa ia mata atu ia matau tanga e mai foi ia la tau o sia o fa pele la le pe no tau tanga e mai ai ia o lona ingoa o miau io e pele lava ia te ia talofa mia talofa lava tamaiti o lo winga o miau ia le tele ia o le talofa la le na le o talofa toina ia o uma ia te utou tene matama io o le awa onga fo ila mo tātou ina ia uo ia o te tali tonu o le na ia tau uo wha apele fale le lei ia ai awa le lua kwa hu tongi solo le si pito le fale ia e lona wha apele na ia uo ia e mawhai foi ona e wha asoa lo loto wha apele le na wha apele le isi tama i te tilai tonu le fale a onga ia ma wha apena foi ona e tala noa mana ia fa pena pe lau tala nona tala noa ia wo ia ina ia utei tono le fale ia le ala ausu kako pe fa talofa to ia wo uma ia to ta to la fa to maua mai ia va ai lo kamo mo mai ma lo lava talo fai ese le to le ia ta ausu ta to pe se fa talofa ia ta o le ngoa wo po fe lava la onga o lai ai ia ta lava o ia ngoa wo mai fa talofa le talofa lava o amai oe manuia faafetai lava le tele teine matama ma lo o amai la o tole nei ia wauli alofa o amai ole nei ia wauli manuia le fai mai alofa manuia faafetai ia le tele ropena ia o amai ka o nei ia wauli ia fai mai ropena o lo manuia lava ha faafetai fai a onga le tele tatou ma lo lava teine matama o le nei vai aso tali tonu lava ia whaia onga o le vai aso e ese le pisi o tātou e fia onga mata ngā maka mai le vai aso le onga pisi ia ai o te fia fesile la ia te o tau awa e tusa lava foi pe e le o se aso e whaapitoa mo tātou tangata nu o Samoa tamaiti Samoa ai o le aso o loo whaapena o na pisi umaya o ngā mata e o lava ia o ngā mawalulunga o loo tā pena ma whaamanatu le whaila o le alai o na puupu tātou vai aso o ngā ele nei vai aso ia mamana ia puupu a kiri vai aso mātou whaingaluenga ali tēni matama ia o le ala se vainga o ai se tasi o tātou ma whailava o na wala au mai e tau mai o le a se vainga o le a fo ele nei aso whaapitoa o le a whaamanatuina i o la fo levo na whaamanatu ai mai se lava i awa onga so tonu awa onga o le a le nei aso teine matama aso o fetu ia le sao wa o te tonu aonga maka o ka le fepulafi o fetu wa tele te unga wa tele fo i fetu le o le aso e whaamanatu ai ia whaamanatu ai fetu le e se tali teine matama o le hale nei aso tātou te ngai atu fo i tātou te whaamanatu o le waiti waita ui se langa i popoko ke reka mai ki la o ngā mata e usulu pesele nā ia ai teine matama o le tātou te anga i atu e whaamanatu ia le mata le miau o le ala aso le whaamanatu tātou matariki o kia wa ai rapati pati uma mai tātou teine matama fai mai miau o le aso le fai le sauni atu tātou e whamanatu o le matariki ia pepe sei tātou tono le aonga mata i oka mero ki le lenga koko anga i le aonga ia o le nawa
tele ni o onga mo tātou. Mo tātou tēne matama, ia tātou toi tala noa la. E au ngā fo tātou tala noa, ia e whaafonga fonga mai aina isi a tātou wō, laile i maua se avanua, e halua i lea onga le neiva ia, so ia mo tātou malava. O le ale au tū, o le fo i le winga o le nei aso tēne matama, ne wa whaamanatu le nei atu nuu. O le ale winga o le aso le matariki le, o le ngai atu tātou e whaamanatu, ia mau tātou malo loa i le safaraile. E hata ina matama. O le aso fetu, le lei e sa o outou. O le aso o lai e whaamanatu ai. Ia e whaamanatu ai, ia fetu, o fetu na, ia o le whanau le na. Ia ale en whaamatala tu te whaia o ngale lea o ngā amata. O le whanau le na, whai mai isi tala, e toa fitu fetu. Ia e whai mai fo isi, e toa iwa fetu. Ia fetu malava lana. Ia e whaamanatu whaatasi. Ia matala noa, matue tanga iai. Pea hao ina whaamanatu. Le vai aso le nei po le aso tā ua le nei o le matariki. O tātou o le ale wingo le matariki. I velta, mala au mai i velta. O le ia le lei tele pati teine matama o le matariki. O le aso le nā, o le whaailonga hina le nā. O le tausanga fau. O le aso le nā, po le vaitaimi le nā, whaailonga ina le tausanga fau. Ia, e nai o tātou tangata, ia po nai o tātou uso Māori. O la lātou le nā tausanga fau, pe lava o tātou. Tātou la le au kerisiano lava. Ia, e iai le aso o le kerisi masi. Ia, ona whaailonga fau i leo le tausanga fau. Le e whaelonga whaatasi ai lava ma tātou Samoa, e leisi tātou aso ese e whaelonga e le tausanga fau. Ai o le aso le nei, ia o le taimi le nei, o le e whaelonga ina ai le tausanga fau i le atu nuu lava i o tangata Māori. Wala teine matama. O ani ni waainga a o afo ini a o onga wa e maua mai le whaamanatuina o le nei tausanga fau e nei o tātou uso a Māori. George, level au mai George, La autoto, ma nai a tele paki mai tātou. Iyo o le aso lea, o nisi nao, o waainga po, o nisi foi nā o whainga, e whaailonga e foi, ia le nei aso, e tangata Māori lava. Ia ai wa whapena ona whaataitai lava iai tātou, o le tātou te au mau te tono le tunu o le nei, o le aso lale nā, ia po o le matariki, ia o le tausanga fau le nā, i le atu nuu lava ia po o tangata nuu o Māori, o nisi nei o mea o loo whaatawa ina, o le tausanga fau, ia o le amatanga fau. Ali teine matama iyo o le amatanga fau le nā, i le isi savalinga, ma le isi fo i tausanga a mata tausanga fau, i to tonu lava o nai tangata Māori. E iai nisi tū teine matama manatua o le whaamanati to tonu o tātou wā onga. O nisi o i tū, o le whaapeana whaamanatu ai, ia ma whaatahua atili nai. O le aso le nei, ia o le aso fo i e whaatahua ina i lava le toe manatu, ma le toe tepa, toe manatua lava na i tangata na i o tātou āhinga o ua mali liu na i o tātou āhinga ia ua ave ina ua āmia e le atua o le aso lale nei i le tū lava ia ma le anga le atunu o Māori. O se taimi lea e lātou te whaatawa tele e toe tō mānatu ai e nei o lātou tua ia po o e foi sa i lea ia matauwina foi le whita na mata mai ai foi la lātou fo launga o tangata nu o Māori pe o tātou i ei foi lea so whaapito e whaamanatu ai i tātou le nā vaenga. Ai o le nei taimi, i le nei fo i vai tau le tausanga, o lea tātou te anga i atu, to tonua awa onga, o loo tātou whaamanatuina ai, ia le aso tā ua lale nei, ua whaingoa ina,
o le matariki. Ai sa o le lei o tau. Ia fai mai o le tala. Ea mea o le tala. O fetu. Io e ia fai mai o le matua waiti. Ia mana whanau. Io i tu mai to a tele i o whanau. To fitu isi. Ia fai mai se to a hiva. Ia e pule a tātou pe fitu pe iwa. Ai o lewa tātou loa e fitu lava. Ia pe iwa lava fo i fetu ia. E lata e wa aia i le taimi lea. O le tausanga fau, ia po le taimi lea wha manatu ina aile nei aso tāua. Ia, lea lai ala ai ona o tātou wo o tui whale a onga. Oka le mana nei o mō li emo o mō li fe ila ha i solo te tonu whale a onga. Ia, ona o le wha manatu ina lava o fe tū ia e ma aia i le taimi lea o le tausanga. Pe a o ina ngai mai ia matau nuu fo i le fōlau ngā maoli lātou i le taimi e lātou te whaamanatuina o le tausanga fau. Ia teini matama. Whai fo i lao le nā fo i te awai tunu la o ngā mata. Ia whaai loa lau talia ina o le isi tama i titi o le awa onga sili le nā mō tātou. O lo tātou awai i le whaelonga ina o aso whaapitoa a isi atu nuu. Ia mana isi au o le whaailoa le nā e i tātou. O lo tātou talia ina whaatasi ma le tutusa o tātou uma. Io e moni lava e ese o tātou lanu, e ese a tātou ngangana, e ese fo i a tātou tū. Ai a tātou tangata ngā i lava i le neiso i fuanga e tutusa uma tātou. O le awa onga fo i le naolo tau mawhai pēr ina ia wha manino pēr ina i alo manai whanau. E tutusa lava tātou uma. Io e tutusa le tā ua o tātou i tangata uma lava. Ele ise sili, ia ele haifo ise mawalalu. E tutusa uma tātou, e popoto uma lava tātou. U lava vale, u lava vale uma lava tātou. Ale teine matama, io e tutusa. Ai o la tātou, tali atu la tātou, teine matama Samoa, o le tali atu a tātou, ia o lo tātou awai, ma le langona fia. Tātou te whaamanatu wina whaatasi. Tātou te sapasapaya, ia mau tātou pātipatia foi le amatanga o le sāwalinga foi. Ana i o tātou uso a Māori. Io e. Pei foi lawa tātou tangatanga i maile nei i tūla. Ia o le teu fungala awa whaia onga. O le teu fungala au o loo whaapena foi. O na ngau sia i se la au e sili foi o na whaata ua i to tonu lava o le nei atunu. Le atunu o tangata Māori. Ma ai la o tau teine matama. Pei ona o tau tangatanga i mai, lena wala au mai George wha mai o le aso e tutoa i la au. Io e, o nisi nā o whainga e whaai loa ai se amatanga fau. O le toi tutoa ina o se la au fau. Mātou, sa tutoa mātou kumara. La wako kōma ko pakeka. E whaai longa e foi. Le amatanga o le nei foi tau sanga fau. Ua sāwalia awa o le kumara o pateta. Ia pei o ta umafa lava foi nā. E ese lava foi o na whaataua ina. Kai pei o le kaloa kākou. I to tono le tunu ule nei o Māori. Tangata Māori. Ia a whaila nā lai te tangata i mai. Ia o la tātou teu fungala au. Teu fungala au. Le alu isi tupe. A whaapea lava o laua e mana e whaile teu fungala au. Ia o le la au lea. Ese fo ilo na tāua i to tonu lava o le atu nuu o nai tangata Māori. E leso o na tāina, e leso o na autala ina fo se ia vanga nā lava. O le mana onga tāua lea o le a whaonga ina tatau. Ia a tonu la e se aso e sāwali vali le si o manga. Ia ona e tangata ngā ilo lea i le la au lea. O le la au e lanu mea mata tai pei lava o le lau fala ma le lau paongo tinalai o Samoa.
a o le la au ia e lona ingoa fa'apalangi e ta'u o le flex le o ta'u atua ina ia e angai ma e fesili atina se tāhoa la ta tilo ke fia ai lava iai e ala foi ona o fai atu e mana ia foi la ngai o tātou teine matama mata ile natura fe so'ota'i ile natura fa'afetai ile atua mo la au maua mai ile ea le o ke sene o lo tātou mana vaina ai whapena foi la o nā o ngāia ia i tātou wha o ngā i leisi taimi ma whai ei lava o na whai lava lau o e la ngana a ea la langa le leiva o le whai ngō fia ia a tonu sasara vai aso lea ia wa mai lai whai a onga na whata e tai lea whai sa tātou ngaluenga tau lima ai wa ai e se le au le lei a whaau ngā mai la au le si o manga i o te tonu la o whale o nei tangata Māori e se le tele o a lātou te ufunga la au so o se vaainga ese lātou te whaau ngā ina ai la au o lo lātou lava si o manga ai pei o le ala le nā o le au mai e whai a onga le nei fo i aso na i la au o le si o manga e mai se o se la au e pito e sili fo ina whaatawa ina i to tono le atunu o tangata Māori. Ia, o se tasi le nau ainga o le whaatawa hina, ia ma le tali sa paia foi, ia o nei o tātou tangata, o nei o tātou uso a Māori, i to tonu fo i o tātou, ai maise o tātou tangata Samoa, e te... Patal fatu se whapoponga o tala mai Australia le nei fo iaso muli o le nei masina o Iulai. O tautolo po fo le tala ino le Sydney Metro City Rail, ma o whaamani ane i whaamtalanga le 7 News ma le whaamtalanga inisi o baanga whaaiu o lo fia whaamautu a o le i whaataunu wina le amtaina o lea au unanga. O le aso whala o kuso le wata ua le ripoti wa fuafua te talai ia le nei au unanga ma o le a tele le taimi e whaasawina mai ai o tangata whewai. O underground stations 4 wheel at Tatala, Alfie Groves Nest, Victoria Cross, Barangaroo, Martin Place, Gadigal, ma Waterloo. O ye foi maisi platforms 4 wuri putia wa fausia i Central ma Sydenham. O lo ye neisa tamai ta italavo i lalo rava inga leo le wharamai i le mai o le whalamlawe ua mari waiseri i talavo i se whalamlawe tau ta avale le Pacific Highway i New South Wales. O le tamaititi se fitu tausanga o le pasese i le taabale o le station wagon lena peto ai masela au i le Central Coast po le afo le tasi le baveao mamari wailava. E le iwha mautu ina maire ingoa maisi wha maumaunga a o le tamaitai ape taabale se iwa tausanga le matua na anga i ese male no fuanga na tupu ai le wha lawe ai na toe maua munimuriane i leo a vea i le whanama i Gosport le aulo iei le temi nei ia ma ua fautua ina ape taabale ia alofia le whaitu o no lo tāpunia se vaenga a o whaatino suenga. O le maua le tino mariwa se ari i le pito le ala tele i se awala i West Gippsland i le tai ao le asusana tenei mo li iputia mai se ripoti le tamai o lea whaalawe le 9 News wa iei nei le tangata nanga iane le ofisa o leo i le mata upule le pōna pō ma ua puei na i leo. Fasu tolu tausanga o se ari i mai Fumina South o lo sosoani nei suenga ma whamaire ripoti e tantonuina o le ua mariu na la vea i se loli i le vale o le se pō le asa to'anai ma le taia o le asa sā ma i le i whaiani o na se vai o le temi nei o lo whaanga soro suenga. Whai mai le Transport Workers Union o le tūranga pe o na Yeile Rex Airlines le ua whea ngai ma wha le tonu po le Voluntary Administration e o atu i le ono se lau se furu ava no whainga nuenga o le a abesea. O li patia le ABC o waalele le company Boeing 737 jets le e whaatino ina lau aunanga i le bao a aite le o Stadia wha amalo lo uma. O isi ana aunanga Regional Service o lo o wha awau pea. O foi na tfoira iei marifisosoani le Virgin Australia e whi awe iei nisi o ana pasese o mai ona whaatulanga avanoa ia a wale whaataunu wina whainga malanga. Ma le tana muni a o whaanga solo ai pea ia ta alonga le Olimpeka duaferus whai Paris
e te reri poti ese o ta alonga ma tūranga ua au sia e au ta alo le larolangi o lo whai masui o lātou o tunu i lea wha moe moe. A le whaasaronga o pito na tamai o le au whai o pine ua maua e atunu o taitasi taruna amataina le Olimpeka e pe o na wha mawina fo i runga le upenga ta wha i rangi e wha moe moenga i o ta alonga le Olimpeka. O le 5 pito i runga i le teiminei e au fia i a pani le tūranga mua e fitu ana pine auro, lua siriva ma le wha apa me mea. O le na winga o le au whainga e se furu toru pine. Tūranga lua ai saina e ono auro, ono siriva, lua apa me mea ma le au whainga e se furu wha pine. O Australia leo lo i le tūranga tolu le teminei e ono auro, wha siriva, tasi le apa me mea. O le au whainga e se furu ma le tasi. So ai mawharani e 5 euro, iwa siriva, wha apa me mea, ma le au whainga se furu ma le valu. Ma le tūranga 5, o lo i eiko rea i euro e 5, siriva e tolu, ma apa me mea e tolu, ma lo na au whainga e se furu ma le tasi. E whairawa masui rea whaasaronga, e meise pe a mai fo inisi o ta alonga i le so o lo whanga solo. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai, i le nei fo i aso. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Le dau whaafonga le turu i se whaapopona o tātou tala mai Australia le rivaengo le fiafiu le wa 5 minuto te ni le tula e wha. Whaaptea tulu whatua i Miriam ala le toa po mare mo an tātou tala stingi. Ona au tātou leo se whaapoponga o le tātou polokalame o whaingoina o le malu i whale. Malu whatua i a Emile Palamo o le loan market. Ia wapoi le tāpereina o e malu ainga i le whaatawina leo se tau whale motu i tutonu o New Zealand.
E le vā o le sefulu iwa ma le fase fulu o tausanga, ma e ngalue ngaluenga faufale. Le stala nei loa i le Oceania Career Academy e whaia vasenga i a fiafi e le eise tutongi, a e iai e inga whapitoa. Tanga i ane i le OCA.NZ mō nisi whamtalanga. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Se nga uka amilo e o kilangi. Mo koe fwoi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awar. A ole me Pico City. E ngā le lua li makaala alwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta awale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Oka se manga yali chakola iPhone 15 Pro Max ha. Ai le mai foi ali se mangulo Samsung Galaxy S24 Ultra. Ngau le lus fulkala le top up nga whakau military la fo le makoa inga i Samoa. Ai laki i le S24 Ultra mai le se i le Digicel. Awa onga wha ngā click se la foi lau kupe le Digicel i Samoa. Ai mangui ai le iPhone 15 Pro Max. La fo nei lola top up lus fulkala pe sili atu mai New Zealand ma Australia pe wha o ngā le click e la fo ai sau tupe i Samoa. Mai isi atu o le Pasifika. Mo sa ua wanoa te manu maloi i se iPhone 15 Pro Max. Po se Samsung Galaxy S24 Ultra. E ia inga o le nei whaapitoa, Sekia Digicel. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga i lo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiwa Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, lima whāwalu, ovalu se lau, lua, lima whāwalu. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Mali na le join sai yo Elena Yolanda Mali to le divanga le fiafima vivinga le fianga mota e le tu vain banga le fo I vanga le so le se Mali antu le tatu taimi se fulu le family tu te ai nei le tu la e fai le tu le nei le Radio Samoa Tasilima Eva tonu a mo yo fiafifa benei tanto te talanoa anto ile fulutuia e me le palamo le loan market yamanisi fo tanto malo ma faile o na vro mai lo lan tu taimi tanto te feilo ia I longa pe mga ngalo e fi fela nga fa tala fantu le ning te mele fia e mele ma lo nga lo ia ma lo foi le on sai tu te mga lo nga pe ona sa fia nga ia o te lo o le na la volo fa ma lo si mai le ning te mele fia fa tala fantu e mele ma lo le on sai se manu ia ia nga malu nua le lava e soifua maloloina lava ia whaatalofa fo ile mamalu Samoa o whaafonga mai ile nei fiafi. Ja, tanto te tau fai malo lava e mele ia fo le nganga o le wan tanto whaatasi fo. Ja, mastasi fo tamali I ua I longa lona tula mai le ngā luenga whaatau whale tonu o aukila nei. Ja, e whaatalofa le fionga ia le malu le malu. O le Ray White le nei vaenga le via whaatalofa le malu le soifua ma le langi ma
Ya malo foi lon sai mai le nei fia fia le malo lu tel. Oi fo man mia lo to fa se manu ia fa pele manu o tatu watu nu nei au ia fa pe foi le tungo foi ai mele ia pata se tatu atu pa mol ne avano matro mo fiu ma il ne foi pa ia pa te le lava. Ya malo ya Antonio le sting mo le unta filo ia lungo pe mo ngalunga lo le manu. Ya o te lo foi o le nasa mawasi na vado e malo lo le titi ya o le na won toi fanga i manga wenga i le nei foi vai ngol tu sanga ya malo le foi le fiva malo le tawanta le manu a foi i se tasio lo mai mo ma fa fonga mai le vai ngol le fio lo ma fo fa e fa tau ia se lanto fole motu ai le o mauti no e le fa tinonga o le nga yoinga o le asa fo tuanga mo le malu si utato tunu fa mo Te manu ma ne pesili ma aua fo il pesili le wa lo tangata ia ma to te fea ngai po tangata ia vili mai mana fa tau la tu fale yo pe o lo tala mo e fai ai e fai ngata no so ani atu ile sa ilingo le fale pe ale fa mo tu le meno o le pre-approval po le pateti po le loan po le home loan o pe o le tule e fa ta uina ia ngaluenga e mele ia maisio tato broker a wa pe o inale o le tumu mo lava le tauna fa mautu ia o le apalaino le home loan ma le tu fa tasi o afa pe fo e lua pe tolu tangata le ainga e mana na o e fa tasi afa pe o se tinama se la tualo o le tu mana ta wona tu fatasi mumua ai le io mai ma tau te o e sa ili se fale io o le tu lava lalea e le ngai e mele ile tu na finance ia mal home lending e pe o la watali le il tali le masani no ma wil tell you time le ma lo fa tank ma nei le fontuanga le malu mo le fa fonga ngal tatu tru ya tanto wolola il folitua ia emele o lewa e fautua iai tanto wolola ia emele la vai nga mo te sound no foi le ia lan tone o lewa refer to le fionga ia le manu I lau tautu fa te se manu mo le avanoa o le tusa o le talanoanga mo lava o te tau mawhai assess po ngā whela i le lato position le taimile nei ia nai fasili o te fasili ngie lunga o le telefoni before we actually have a face-to-face. Ona o le tāua o le tūlanga ia awaine I tele le taine alu a ele o ausia le matati a le fia mana o mea. So I will ask him a few questions po o le a le tātou income la iai, o le a se vai ngā tupe o iai le tātou whaamoe mo le deposit. Po afo inisi awala po iei ni tātou ai tā lafu, peto o fia fo I lātou o mana na o e whaile application le ono tūlanga o mai e ao ngā o na pasilingia ina ia o malamalama le titi. Where are we at in relation to le amataina o le tātou application? Ia ona whaaso solo to ile pasilingia le lātou credit history ma me whaapea. Whaapea lola, I think we are close. Then ia na poklole se mātou meeting e whaatala noa atili ai. Ia ma whaamalamalama atili le process I le submission o le application for a pre-approval. A whale tonu le sofa o le tangata tongi ai tāla fue mele I se vaenga ono lape le tālu sanga lea mo se whale motu. Ia, ma nea tele le fasili se manu e yeilo na whaina ai le whaapea la o le aise avanoa. O le tūlanga la whaapea o ye se a whaina o le suafa I le credit rating I tongi ai tā lafo ma me whapena. So long as o mela le tā ua I le whamatala mai a te au. Before we proceed, o le ase tūlanga na tupu, wa iaiani mea na tupu, maybe it's a gym membership, o le vanga kukongi ele ialu le gym, ia o tūlanga whapea ia wangalo ia tātou na cancel, la whapea o ia ro cancel, so it now ends up with Bay Court. O tūlanga la whapea, if it's only a minor thing, e mawhai au na whaise tūlanga ma submit Bay le bank. Ai a whapea o ni mea tau finance,
oni ai tālafu with a financial institution, if ela ititi lalo le 20% le tātou deposit, the banks will not even consider it. O le tūlanga la lea o la matawolo la sa ili second tier lenders. E iai lava lava noa, ala iai sina whaingatala ititi. Lele. Lan toinga mawalunga o se le ni foi lele pole ai tālafu. Ona le mwhaile ona mo se sosani le tūlanga le pe on tātou talno ina emile. Mana ia le sili, o le tele o banks le iai le taimi nei, a whapea I lalo I fo le 20% lau deposit. They prefer, ia awana I aini au short-term loans, a whapea iai se tātou ai tālafu, they would prefer a lalo I fo le sefulu afe. So provided e mawhai le tātou tupele mo mai le tutongi, ona sustain le tamai ai tālafu le iai, plus le tātou mo kesi, iai lavalo nawa no, ai awhapea again, ai lalo I fo le 20% le tātou deposit, ai te lele ai tālafu. Some organizations will consider it, te kipele ai tālafu, mawhai le tātou mo kesi, provided again e te lele alo na whaina, provided e iai le tātou se leni, le tātou tutongi le mo mai, e mawhai o na supportinga uma mea. Lele, malo wha, tai. Toi tuli wan tu lau fionga le mat, mo lea lau wafo I mai nei a lau clients lea mai o I lea o nanga al faltua ia e mele, ia le wa umana wha tūlanga ia vaenga uma. O ani so ni fo I e po ni vaenga te fautua ina I se tangata po ni tangata. I le whatawina o se fali. Pe a nga ia tu le vaenga le ta o le open home wha mulmule. Ia, tia manu awa o le ali liu mai no le taimi lea uma ona a whailinga luenga lea e mele o taimi lona ua mawhailona tātou o maofutoswani atu I le vaenga o le whale o mela I o te whautua ai a tātou o whaatasi mo meo o open homes. Ai mai se ona a whaapea e aluatu le tangata lātou na o lātou lava I le open home. Ia o le whea ngainga loa e mai le bāle o le baia ma le agent. Ma le list mena le ta o listing agent. Tangata la lea le lau te vaaya le whale po whaatau. O tangata le whea ngai ma le whaatau atu le whale mo le owner. Ai mai tau lia la o le listing agent la lea o lo tau mawhai e whai tusa ia tau lia le whale mo le owner. O lai tau mawhai ia maui se tupe le lei mo le owner. Ia mai tau mawhai fo ia whai ia whea ngainga pol kon karate o le a favorable pe le lei mo le owner lato. Mari. Iwe, so o le senga la leo o le alatu o le tangata ma lato agent. Pe apa apeo e vala o mai mo lau soswani. Mautu e atu whaatasi. Ma o au lava lea e whea ngai I whinaunga la ia po whea ngainga la lea I le va o le baia ma le owner. So, lona winga o tuso o me uma lava I o te tau mawhai ia tau pa o mai laro tau o le whale mo lau clients lea mo lau baia. Pe o le se senga lana o le alu o le tangate alu sakwa le listing agent. Ma le se senga o le alu watu malana ia agent me la lea ta o le buyer's agent. So a toi va ai lesi tu o le listing agent lea iai le whalea. Ai alu watu le buyer ma lato wa agent, buyer's agent. Tu sa tangata lana whai masui o lato. I tala noanga ia po whea ngainga ia. Awa o le tele o taimi, o tangate o atu sa o le listing agent. Tau le malama lama. I le tele o mea lai whai mai le agent. E tau whai ngata fo iwa upunga o terminology po upu ia tau mai le listing agent. Ai o launga luenga ia whaatasi ai malumatu vaenga ia le lenga ngana pe mawhai ona whaaliliu whaasa moa ia whaawhai ngofi o mātonga luenga ia tau whaamanino umale tūlea lea ngai le ngata o le tūlea watu as a buyer. Ai ia whaamanino whaamalamalama ia mea lai tau mai lisi tū. If that makes sense. Lele, ma lo fa taya le man yo na wo mon tua se la lu sul pa se ne la fa sa mo le mele wai tal mo te min ta velo I mo pe ya na ta u lima ta la le ma lo si fo le lo ngana zam ya ai ui
O le we ta ulva ngale manu terminologies. O ni terminologies. Ia poni fa punga fa pitoa voi lele ilenga ngana au tautanga ta fa tau fali. Ile fa tau in isina tu le fali male fa tau mai. E ta tau ona malama yele tantu tu. Ya na si na vaenga voi lele ni vaenga le fifi. Ya wa la vole manino fa fonga ngama mai mo mai samo. I lau tau tua mala ona. I le tele o imi ile imi le alwa tuile ile paia e alwa tu sa o le listing agent. E masane fa longo fa upunga le pol facile le listing agent ile buyer, would you like to make a conditional offer? Madi be mana na o e batu se lato offer ai alwa tu mali fa upunga le conditional ia o tu so le winga o le upunga le conditional e built e atsen i meio pui no winga ole abatu ole offer le buyer ia e o lo tu si ai ile tau pole fai numero le offer ai alu atu ai foi mau pui po pe atu fa upun menor condition la ia tu ainga conditions e mafai ona foi le ona fili ele buyer pe o condition la le ta o le condition o le finance condition la le ta ua tele awa ava pe fili ele buyer ile latu offer ma abatu latu offer lono winga ia au mai se ava noa ia pa tino ai ele bank po le lender ile tu la le finance awa e mo ilava o lewa watu le offer ma le foi numera a o le mana onga le tangata ma le buyer le watu latu condition po latu pui o le tu mai se ava noa le ona ia lu e fa mautu le finance pe mau mai tu sala ava pela watu le offer man foi numera alo at pipi at toi male finance condition mo aso se fulu or 10 working days lona winga ava pe tau lia ile ona o temile ave loile ile bank e ave fa mautu ma finalize ile finance o le temile ava toi loia emele ona tango ile emele te ngai male bank ia mau mai le final approval ile ole loan le ole melana ta ole conditional or condition e ia lai si tu ainga condition e mafai foi ona fili le buyer e mau foi ile si condition le ta ole building condition ole building report lono winga ole abatu o pe se ata e abatu le offer ale buyer o lawo ia le tau ala PPA foi male condition po le pui lea o le building condition e tu atuele aba no le owner e alu tangata au mai se latu ka muta po se latu building inspector e sau eva ai le fale lea o tu so le wa aba tu offer o le nau ina ia sau le builder e baba ai le e to tonu al fale lunga al fale ma laro fale nei te iwa yengi me o fale tonu fale ai tatu te le iloa ele o ilo e tātou ia wai le whape o le pai o se ka muta po le agent o se ka muta ai o le au ngā lalna o le fili o le building condition ia abatu ele abanoa ia alu le pai e au mai lato inspector building inspector e sau e wapa ai le fale pe ne te ia wa yani wha le tonu stei mo i luma a leo wa mo le abanoa e va ai le mo ile builder le melana na ta ole conditional offer ole offer abatu male mai inga ia ole upulana le to su e lu to misi e lu sfuta la to ole upuna le ma lu sfuta la io ole level TST le masina e man family atu ia le ola ofisili la le ma ile unconditional la lea ile offer le avantu le buyer oi tu fa tasia le con garante le po hanya inga ia o lau sunga le fa tau fale ia pe mo mia ile au nanga selo ia ile vale fa mo io e mafai ona ave e fai fo ile loia e pule lava le pai pe mana o le pe lau te mana o fele agent ile
tu patasi ngol kon karate lea. Ai e mawhai fo en abe le loia. Ai on ese senga e to tongi fo i malwhai ngaluenga le loia. Ia. Ale agent la o lato wanga luenga. Lesi fo i tu ole o tato tala noanga lea. Se o manu ia minimal tato watu nu. O le teimi lea lo atu ele i le paia ma lato buyer's agent. O lea al watu e fea ngai ma le agent, listing agent. Ia e le to tongi la ngaluenga lea al watu ele buyer's agent. Nono winga. E le alo ese tupe ale buyer lea al watu ma lato agent. Iwe awa o le whainga o le tūla le o mele tau le commission po le payments. A pa ape tau lia le fale. Le fale lea le listing agent. Ia, o le ta ngofi le listing agent, to tongi lo ma le buyer's agent ma le matu ofisa. Lono winga, e le alu ese tupe ale tangate le alu watu ma latu buyer's agent. Ai te le alu stosuani le maua pe a watu ma le buyer's agent le tutongia. Iwe. Lele, o lono winga la antu sesi tu le malu sari o la fau e sauno. E mwhai lau sunga o na tāpena i al kon karate lea o le unconditional offer. Iwe, a tue li liu tato pesili. Yes, e mawhai o na whai le agent, po le listing agent, po le buyer's agent foi. Ai, e tāpena la le buyer's agent. Ia mawai ma meo conditions, ma pui ia. Ma aia yanga ia, mo le paia. Awa oisi taimi, ia luatu le listing agent. O lai tau mawhai le listing agent, ia awa le yaini aia yanga, po awan no conditions. O na lai nau le listing agent. Ia tau maa nei mai le offer, mo le latu auna. Ia. Ai o e la lea ma le tau o danga le la tu ma le tangata lea luatu e whaatau mo i le what. O le nā tunu. Lele, i to tonu ala o le condition ne po le kon karante lea wa ia inga ia le mat. E la vea uma ia la masiaki na o siaki le kamuta, e la vea antoi masiaki fo ia le council mtulanga whapea. Ioi, o leis fo na condition, i tu ainga condition, mele ta o le lim report condition. O le ta o le lim report, o le lim report e pe o se reporti mele council, ia wha maoni ai mea i wa whau i le whanua. Ia wha maonia, o lawa pe mita. Ia. A wha pēla i eini mea o wha popo whale e pe pe mita, e maua uman mele ta o le lim report. Ai a wha pēa e lei pe mita, ia lono winga, e le o inunga le lim report. Lono winga, e ta tau ona e tete tangata. Nei te i wa mulmuli ane, o nofo le auna ma wha popo ai sesi tu o le fale. Ai lei pe mita. Ia nei te o se taimi a wha i nei insurance o le fale. E pe o le tā ua le nā. O le fili fo i le mena o le ta o le lim report condition. Ina ia tango ai le lo ia. O ngaruenga lo ia o ne va ai wha leo lim report. Ia awane in wha le tonu. O me umai e aona sila fia le paia lea, ai le ifa atau wina le konkarate. Ono ro winga la fa yala si te leo le ngaluenga le i pe a maina i o e mai, ia pe maua mai le pre-approval fo i le mai le fale tua ia e mele. Ia pe a fuantu la na i fianga i le tan. Ai longa i sa fai na fo le lo le anga i o la ufa atau o ilanto ia po ainga i e fia fa atau a mai se fal. E o e mata. Ai o lo lai na fa pepa ia me o fenga inga ia. E se le tau, ia wa pe ka ke ia foi le la usa no ngal diva ngala fif. E se le enko me le fa tau le tangata lai o le tangata ana le fa. Ia e se fo le ngal wenga le tom fe tu ile mak. Ioi e pe o le na po le nganga o matou ia fenga i male tule o agent. Ai me sa agent sa mo i mo tenga lu fa tasi. O le nganga ina ia wha malama wha manino uma nei i tu ainga mea nei. Nei o tātou tangata mai o tātou ainga. Ina ia awa ona whale tono se mea i lumanai. Awa o to tele o tātou tangata ofo i lauti nā i le miren taon mātu pale. Ia le malama leo nei mea.
na le avatu al pepa ia saini io e pai mai le agent ia o na le io io e pe o le anganga le ia matou vai taimini o talitonu o le nganga po ile ia emili o nau ia malama ia whaamatala ma whaamanino uma nei tu ainga mea ia aua nei whale tonu ma whai nei o tatu ainga i steimo luma. Le manino le manto le vai lau sa noanga le malu toi foi antu lau fionga i steimio luma fa tai. E mele ia tātou tala noa i le riva iaso i le tūlanga ia pe uni ai lantou o lea fia whaantawina mo le taimi mua ia ni o lantou maota po ni o lantou lawa. Tātou wanga ila ia i lantou ia fia whaantawina ni whale motu mua ila lui fo le 20% le tiposi. E nisi au ala e whaatupula ia i lunga pe whaapopo atuai i le pasene le wa ia i lalo mai le lus ful pasene ia le tu whaatsinga leo lantou tiposi whamulmul. Yeah, mana ia le fasili se umano ka obviously le tele lava o le mamalu le tunu upa ngaina le KiwiSaver. E iei fo ina isi falwhainga luenga la iei lato superannuation along with the KiwiSaver o lai mawhai o na talaina se vaenga o le superannuation if so soani le taso deposit so a whapea o paafonga mai se sili a whiawhina iei so superannuation ia e mana ia lava le fasili. It's not a recommended option on o tūlanga yo superannuation. It's a long-term savings plan. It is a retirement plan. But it's going to help you. If I tell you tato fale more at a cheaper option, yeah, if I facili pele and if I tell nole, obviously if I pay o la ye o te lewo ye fo ina isi o tato wa inga lema na if so soani ile ba inga to tupe. They can gift you some money towards your deposit so long as it is a gift, less a loan, which again, ole mana mia for ile declaration to sign ole me ole tupele se vainga tupele o se me alofa ile se loan. Ia o isi foi tūlanga ia mwhai fa ngai matu o lato the equity o lato fale. Ole tūlanga la lea mana mia lava le tele ole fa amala malamo I tu ese e mana mia fo ilale tato lo ia ina ia make sure all parties have independent legal advice. Ono tūlanga ia fo ina yona puipuinga o tā puipuinga e tsauna iai. O ia tūlanga whapere ia fo I awala me whaiona whaafai fie. So there's equity that can help to lower your deposits, to increase your deposit, a gift, your superannuation, your KiwiSaver, and obviously some savings. Yo le simele wo faina ile tele of the young people as they are buying together to fatasiela to deposits yana fataule salato fale with a hopefully when the market picks up in the next 3 to 5 years, maybe they can sell off their shares to fatawe se fale. So there's different ways e mawhai na fatala no if so swani letato deposit na ia maulunga like this. Lele, wai ta wale vainga le deposit. Le ta wai e afo. E te ta wai ona ausia le 20% le deposit fatawina os falemut. Mana ia le fasili se umanu. Ole ta ole tūlanga lea. Obviously, first of all, it's a preference of the bank on it's be go flexible like titi level criteria the bank aielo 20% deposit. Tu sa lava pe se fata ita inga lawa 5 le matua lo soifo. Le to is fulu 5 tau sanga ona litaya le. The bank will be a little bit more flexible. It's a term for inga le is longer than ilitato retirement age. Mani. Afa pe yelo 20% deposit, there's flexibility. Or lesi tulanga, it means you will be entitled to the special rates lay off the bank. Wa asira sila lunga website a bank. Any special rate will always have the fine prints subject to a 20% deposit. Yo lesi tulanga for you will get maximum cashback. Your cashback here on my bank. So you will get more cashback as somebody who's applying with a 20% deposit. So it's a level on benefits and plus what we call a low equity margin or a low equity premium, the bank. So again, while low interest rate, the cheaper interest rate,
Yeah, it means although repayment ngalafa, you're paying a little bit more towards your principal. Low interest rate. So there's a lot of benefits with having a 20% deposit. Leli, malo fa tai. E ini tau fa popo fa mole emil. Pe fa pe foi lele e fa tau so ta fale e maua i le tulanga foi lele la titi ane le lusful posenela tipus. Yeah, man, elef silly. Ole tulanga la le afa pe as soon as you have less than 20% deposit. Ole ala vale fale le la e mana o wa na wa ya. Okay, my lonely bank le fale le le wo mana faila offer to o Bob. Faila offer wa accept my ele vendor la offer. Ina au mai lo le tatu sale and purchase agreement. Submit to the bank or family bank. Okay, we're happy with the property. O le sila tulanga mana o mia le bank is a full registered valuation. So o le mele is a must. Therefore, pe la loifo le luasful percentage. So that will be an extra cost on average, depending on le fale. You're probably looking at about $1,500 for evaluation. Yeah, or lesi me afa pe is the plaster home. The bank will definitely be asking for a moisture reading report. Afa pe there's issues that could be structurally or something that's highlighted on the sale and purchase agreement as an issue. The bank could be asking for an engineer's report. So there are unknowns or other reports in Mawhaile Bank on a tapa mai. So that's that. Plus, so for una to tonu le tato lawyer's fee, yeah, plus it add for yela le tato low equity premium le wa ole low equity premium or low equity margin. Yeah, ole si extra costs ngai lunga le tato mo kesi lela au mai. So there's a few extra costs. It's a sauna to it's tonu le tato pakeki. E mawhaila e le nonga tupele au mai tua e me leo na tutongi mai vai ngai e le teimi e tasipe a mawana o le approve. Mana elef sili o le valuation or any builder's report or any engineer's report, whatever reports here, o le cost la le te tau lama na yele se le ni tato e fati no ai. O lono winga o le fau e me, lono winga la. A fei o lewa maua leila ta luas full percent o le tiposi. E ka kauranga i malisi se lingi foi le whakankanga wala isi vaenga i. Mana ia, sa o le leia lava lau saunoanga. Yes, e ta sau lava na iei se si vaenga tupe whaanganga awaia ia extra cost ia i tua mai. Na paule cost e mawhai le banko na eri lunga o le tatou mo kesi ai le I finalizinga me uma. O le low equity premium. Ia. Walanga fo yo la wido le banki. Lale se singa me ye lua e meleva muleo tanto i vaenga le. Lale se singa le low equity margin ma le low equity premium. Mana yele sili. O le low equity margin, it means o le a percentage of interest rate. Lela add le banki I to tonu low interest rate lela ia. Ia. Le for example o le ANZ and BNZ o le low equity premium e whaanga le vaenga lea, o le winga o lea whaupunga, o le premium which is a 0.25 or a 0.75, whatever the equivalent of that is, o na whaalilu tupe lea o le vaenga lea, o na whaapopo lea I lau mokesi. So o le a whaatupe le percentage lea, o na whaapopo lea I lau mokesi lea o na whaata inga whape o lau mokesi e fitu se lau wafe, o le low equity premium e 0.75. Ia na a whaatupe mai lea le 0.75 lea is lima afe lua se lau lima sfulu. O lona winga o lau mo kesi atoa le la ia fitu se lau afe. Tau e fitu se lau ma le lima afe lua se lau lima sfulu. O le ufa popo ia. With the low equity margin o le it's ASB and Westbank. O le vaenga le whaonganga le low equity margin. So, o lau mo kesi fitu se lau, o le low equity margin is 0.75. A wha pe o le interest rate is 6.99, pe ono point iwa. Pa popo iei le 0.75. Your interest rate is now 7.74. So, o le mea langa e se vanga iei lua. So, o fia la le mea I tonga o fie Emil.
O ka ko su e mar pa u I vale. Ah. Man, hele silly. I've done some calculation. Apa pea ole ANZ pana PNZ le fitu salau taso mokesi. Pa popo yele lima fe lua salau lima sfulu. Apa pea tolu sfulu tau sanga le taso mokesi. Ole alava ole ono point iva le tato interest rate ba lele adding ele margin. Ole tato repayment e lua afe se lau ono tolu I le lua vayasu. Apa pea ole ASB and Westpac, which is a low equity margin. Ole tato mokesi fit salawafe, interest rate 7.74. Tolu sfuto sanga, ia olona repayment e lua afe tolu se lau se fululua. Ole se senga e se lau fast fuluiva I le lua vayasu between the two. Ole si fo iona ese senga mantua le low equity premium le wa added lo mokesi. Yeah. Ele mafayona to sui is now added on. Yeah. So you're getting charged interest for the full term of your loan. Mole amount le. Ole beneficila ole si mele yele low equity margin. E afa pe e fix le tato mokesi mole ono masina. Uma le ono masina nga wailunga le makeki. And your house value has now gone up. O lawa yele ka ko equity tonu I luas 4%. I on the removal le margin le o mo ka ko the special rate. So there's a little bit of flexibility with the low equity margin le fa pela a charge ya ile alu o tau sanga uma le taso mokesi. Anto no to mo mi le to fa sanga I le malau sunga po le fontua e me. Ia to fa la win tele le mta pule nga le fa melo ma I kaupa u le si kura. Ale ko fa mai le si ku fa pe le ngar ngi fo le cheno ha u ngi va ngole ai le ia le to va la I want to fo le ya o le fa le tua mala wa una. Ia to fa la win tele ia mo le si le fiel tan to tu. Na le tau fa mata o si tu la va vai nga ia lu ngol tan to pol kalam. Ai antono le nga le o lau tua ia male lua o nanga foi male fionga ia le ma o le nofo leila ma fa la wa I tele vai nga ia lo tantu tala no ia Emily ma la ia tele sa no anga se manu ia tono le nga le o le por kalame pe fa tu po manatu ona mawaile o fisile le malu le tunu e toi fa mala mala matili o wa e mo ia la e pe ngai se ka mai kai mile ka fa ata tuaia ma na ia lava le fa manino le lei I se talanoanga. Le malo fa tai le malu ia o te vai antu ona he e matua lava lo malo sia wale tau tui no le pa ia malo le tatu o tru. O fia nei tau sanga talo na e tau tua le malu a o a fo ini lo I tau o le au nanga fo I le fa tau fale. Ni mata upu fo I o le da lava e a fo. A tau talanoa matangata I pi o mea na e tutupu I teimi uma ia o hafu ini fa le tonu fo I tauna fa manatu mai le malo le tantu tunu ina ia mani no ile man tole vai la tu mata fa yo ia mi se fo ila o ia nga wengo lo e fenga ye patai mo le fisili so manu ia e pitu tau sanga io o nga loe ninga wenga ai mo sila fia la tatu atu nu ma se man lo tofa e o fo ia o ele tule ia e mele le tule finance fai ngata e le fai ngofi o tala ia e tala mai ia e mele ia it's over my head o tu ainga mena e le ia le tu ia I tangata ia malama pe o e mele e awa mo I lava o la ui tule o le faatau mai po le faatau atu le fale ai ese mau mai le tu patasio foi numero application ia malvange le o fe ngai mal paltupe e matua pai ngata yeah so I would populi you're not the only one who was lost I was too but you know o mele o te talo sanga I tele o clients please speak to your broker awa o inai ma waile le malama le ai le ia ngai le si tu fatau me fale ia o le si tu fasili o ani si pa ngata po ni me e aona si la fia tatu tangata pe o taimi le o sa ile fale ia ile tele o taimi o te va ai tangata e watu o va ile fale wa da si ape lu fale o mana na o pe wa na ia fo nale mo va ve o
pa wan mele ma fa for tangata I lo vai me o tupu mo o manao saini Lord kon karate malu ia pele ofa ai wo misi ato me ia o ai yanga po conditions ia ele lei mo lato ele lei le pe o me ia pui ai lato ai le fa atino ina le offer por kon karate final contract so o me la ia ona tapena malama le ai le io ile tule fengo le offer a ol temi le fel offer ia o si temi fenga tana ona toi au mai tua pe fenga tana withdraw mai mari so yo aula pe le tule e mele ile ta pena male sound uni final mirror male finance if a pena fo ile tule o le alwa la nga yo le making an offer ele leia le lava tapena ma le lava malama e iai la se umanu e mele matatu atunu e iai la o le guide le mawaina mai le malo le official malo le ta o le real estate agents authority ya o le mela le guide o le fa english le buying and not sure what to do when tusala o le guide for le mo sos tangate mana o mis le sosani le tule o le buying your first home ai o yai fo I male tato version wo fa li liu il tato ngana Samoa ya o te loe masalo e au ngā o te lo tato o tato atunu I le paitawina ia male malama e maua I mata ia o ata whaatai tu so pe o le pathway of home buying. It's a leana I mea I maua le guide lea. O te loia o ngā tele nei o tātou tangata. So, a whaapea I mana o mia. E mawhai o nau koe whaamanua I tō ofisa I nā Radio Samoa. Awai au ngā tele ai le I anga I le tūla leo le whaamautua le finance pe tala noi o le tala noanga ma le whale tua ia e mele. E sao noa le malu e whaafinga tauna toi au mai tua se o fofo I lele o laua umana saini I maawantu I o le tangatai ana le whale. Ai le I whaia le nātūlanga, wa le nepe o ne e sao no, le o yeiri le malu le tū. Ai o le over-excited fo I lele o tātou tangata. Whapea woi, ma ngai le whale. Ai lai le ilo atu. O le makua ko kurua le whale. Lai le I whaia se insulation o le whale. Le ala voutuanga ia I lantou ia wai o I tonua. Lea ia I lau tautua mala wa nanga foi lele. Ima le si vai. O le manino le I lau tautala mala wa ngangana Samoa I tonua au kilani. Pai patai tai ia mata upu lena tātou tala no ina mo o le mena o le building condition. O le building report. Awa over ai lesi taimi I lesi ainga. A while le tau foi o le building report por building inspection so o le tule le lima sela wanga le ono sela tala mari o le tongina le o le sau le building inspector sau e va ai fa le masiaki fa le I lunga malalo fa le ia fa maunia le ni se fa le tonu so malu se o fa la ve fa o e sau no ele au mai ele ona ia fa maunga ia ile taimi le feilo ia I auto. Mana ele fesili. No tole tula le o le patau atu o le fale al tangata le o the sala. O to telo sala fai mai selling as is where is. Lono winga. Lono winga le alofanga ngau si awari. Iwe. Ai e fa mamafaina la pe fa tawaina. Awa pe o tala ia every agent always saying or should be saying to the buyers that this is how the house is o tulanga le uto mai le fale mo to mai moina ai a pe ye ni me onai paper pole ai le tangata if you're worried or concerned about the building I suggest that you bring your builder in to do a building inspection ona pule ale tangata pe whawai pele ai I le tu. Mantu ala le mafofo le sa mo fiola pe o le le ma. Kasi ala u whaalonga o kuru koe ngā karangonga ngai kongi mai ngā.
Alula oe kongi kupe foi lele mai lau ka muta. E sao le lei se man, e sao le lei ia lau ke lenga. O le fesilio e masani na o pai I kokile o clients e le atawa ina le mele o building report po le totongi ina po le aluatu le lima se lau tala o lau fesili iai. O le lima se lau le na e titi pe apa apea mulmulu ane e maua ifo se mea o le fale I se aso I luma. Ua faale tonu pe yaini mea wata you might end up with a repair bill of $10,000. I mea iau na leilo I teimu mua. Mali. Mea leo te whautua tuai. $500. Pa o ngā pia. Pa alu pia a wai e tau te leiloa po ani whaale tonu I le whale. I le whaapea la wa uska muta po o iska muta. Silia I ale saurita ngata o umau o laval malama leitu. $500 is worth it pe a whaapea. A whape foi e alatu le inspector e leise whaale tonu maua. Ia paatai vi ia le liwo le maus whaale tonu. Au ngale na lima se lau. Wa sefe ai le ia lesi pili te le in future. So, e le ma whai no ta whai atu foi la le le. Ia la mele a vese mai e la le pili le inspector foi le kawar ka ko whale ngā wai. Ia foi le ori. Ia wa mea ngai ka ngua finga au. Ia ka ko I me wha pēa li le ma. Ia la o na ia o el tula fono nei me o wha tau ngofa. Ioi, awa e toi foi bea mele o le tula shala. Selling as is where is. It's up to the buyer. It's up to the buyer. Lufai on inspection, ma lufai on susuenga. Ia fa mauti noa. This is the house for them. This is the house they want. O isi te meo te vai. E le filifini e buyers I le mele ta o building report. Wa nau ina ia vawe maua. Laua fai maile whatonunga po le tala le listing agent. Maybe you don't need a building report. Maybe, you know, or lai tau mawhai listing agent. Ia tau lia le wha. Tau lia le whale, ma ia clean offer for the owner. Ioi. So, o le taimi le tau tupo e whaafi tauli pe a le malama le lele paia I le tāua o le building report. I la se taimi na wa uma na saini uma pepa ai toi mo muli fo le inspector te le fa le tonu le fa le I se case lava de fenga I ma o ele malu e o nga fo le foto ai nai pe le malu le tanto tu le fia fa te winen fa le moto e le ai I lau I tausanga I fitu o ngā lue ai o la wa tala ia malo o fautuanga I tangata you must do a building report. So ele ia ulava ia I lau au nanga ele ai ni situation for the case pa pe o I lo mon mulis fa le tonu awa o la wa pautuanga malosi lea get a building report because you never know and it's only a little bit of money compared to the risk. So o isia tangata apa pe lau se tangata wo masani ma o se tangata wo fiani ana fale. Yeah, o tu ai ngata lana o lau te iloa or there's nothing wrong with the house, no building report. Yeah, that's all right. Ai o tangata na o masani ma wo leva na fa tau fale ma wo masani le fainga mea. Mo le angelanga fa taile manu mo lo fina ngalo fa lia e Michelle fa no ina fo o lau tautua. E ma le o nanga o lo fa pele na tautua ina ile pa ia ma le manu le tantu tudu e to tonu lava au kilani e Michelle tantu ina au kilani saute. O le ase wala fainga fie na ma fainga so ta i to ile manu le tudu e fa lo tele ni fisili. Ia ma fia mala ma tili fo ila o tautua. Ia ma lau o nanga wa o le te fight. Ina ia lenga taina le leile tau foi le maua i le tangata le motu. Ia ua foi ngai play around mai ia le skanga lai tu mai o mole ona. Iwe, ma se mano o te lango ina ma losi ia ngalwenga e mele awa o le fo ina nau e mele ia maua fo I fale a tātou tangata mo tātou a inga. So ioi o le tāua la leo o mātau tua whaatasi ma e mele. Ia o mau te mana o ia manuilu mana I o tātou whanau, amal whanau o tātou watunu. Ioi, so
ia whaasalalonga ia whai i tātou whaasalalonga i Radio Samoa. Nai mo nā numera o le anganga unmakanga pa tima mele i tua male toswani tatu atu nu mo le banoa manu ia la topa pa pea ko ile ia mele monea abano mata mo fiu pa kusina leva tatu leto e tala noa fio manu io i most tatu pine o le le pa nei ona pe no ile o le si me o te tau te ia tu i foi le tanto filo ingal nei fia le ma wa e to e fo linga lai titi mai wa le so sale na pisa tau fa to i nai o ia sola ia va tai o le o to vai tu le ia li e sia kala la wari fa me o ele kinga ingal fo ma ia lu te vai tu le o ngase ko lengi mo ka longa lo olympic io wa le va foi na leni ma o tompai le a seu man a pe lo i foi o sistema au dia. Ia, whaiaia e pēngi ona e sao. Noa, ia, le fionga ia le malu pop, le malu o le tautua mala unangana le rewine tu papa tu toe wala au iei. I le olua lua, tolu ona o lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ona o lima lua iwa fitu. Ia po lana emaili bob.lemalu@raywhite.com. Se i mawhoi ona u whaile ia misa u komisi o lewa u whai atuale i siwa e ngō lana ngā luenga sa te tau lawana ia whai wau taile manu e mele ia se i au mea so whina ngāla muli muli ia mla wala so ta ia toile pa ia mala manu le tātou tunu u wha muli muli Yeah, whaftai seu manu le ne e fiafi e whaftai Bob been very insightful ma information ai le tautua fo ia le malu ia mo le malu le tunu ia a Yasef Sili e le mawhai ona tali. So please, le mamalu le tunu o whaafonga mai, awale fefe piki telefoni ma whais le fasili ia malama atili, so you can reach me on ele olu fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o e mele.palamo@loanmarket.co.nz. Yeah, manuia malo longa le fiafi so i fua. So i fua ma ia manuia le whalitua ia e mele palamo le loan market te maua i le olua fitu vanu tolu fitu vanu whāvaru o olua fitu vanu tolu fitu vanu whāvaru o ia po le emaili na o le emele.palamo@loanmarket.co.nz. So iau lia le so lulu o le vea so asau le lofa malanga leo le tua o na toi mawai leo seisi whaapoponga o le tātou polokalame le nei o whai goina o le malu i whale. In this update, Labour's climate change spokesperson says the government is hell-bent on driving up emissions. An annual report card from the Independent Climate Change Commission has found New Zealand risks blowing past upcoming emissions budgets. It finds almost all climate policies risk not being delivered, with next to no solutions offered to reduce pollution from farming and vehicles. Megan Wood says on the flip side, the government scrapped a fund to help industry decarbonise to pay for tax cuts. Something that was accounting for 35% of the emissions reductions that were needed to achieve. And have we heard one alternative? The Public Service Association says job cuts will decimate GNS science. The Crown Research Institute says it expects 50 corporate and science staff will end up redundant in proposals to disestablish more than 100 positions, 26 currently vacant. PSA's Fleur Fitzsimon says the roles are crucial in making the country more resilient to natural hazards. This is a choice that the government is making to value tax cuts over public good science. We're really disappointed with this proposal. The Health Minister is welcoming the appointment of new regional deputy chief executives at Health NZ. Jordan Dunn has more. Te Whatu Orders appointed 4 new deputy chief executives who will hold budgets and accountability for regional hospital services. Mark Shepherd will lead Northern Te Tai Tukurau, Catherine Cronin will be responsible for Midland Te Manawataki, Robin Shearer will be in charge of Central Ikaroa, and Martin Keogh has the South Island Te Waiponamu. Hamas's top political leader Ismail Haniyeh has been killed in Iran.
CNN reports Hamas and Iran's Revolutionary Guard have issued statements saying he was killed in an Israeli raid on his Tehran home. It says Haniyeh was in the capital for the inauguration of Iran's new president. CNN's Paula Hancock says no one has claimed responsibility, but suspicions are on Israel. Israel said that every political and military leader was considered a target, and we have seen a number of them being killed in recent months. That's news. In sport, Hayden Wilde has planned meticulously to ensure a top performance at the Paris Games, with confirmation the triathlons will go ahead tonight. Organisers say bacteria levels in the River Seine have dropped to acceptable levels after the men's event was postponed last night. Wilde's looking to add to his Tokyo bronze and says he's maintained rigorous preparations to stay healthy and in peak condition for race day. I've invested a ton into this. You know, I bought my own chef, bought my own physio, training partners. So I've put a lot of work into it. As my manager said, you'll kick yourself if you don't invest everything you possibly can. Nicole van der Kay and Ainsley Thorpe are in the women's event from 6, Wilde and Dylan McCulloch in the men's from 8:45. And forward Jazz Tavanga has revealed this will be his last NRL season with the Warriors. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Malo si silo malo le whantua toa le pia malo au tawale le rivaenga le whiawhiu o mana wanga wenga nga iantu e maunto malawa lo whamuli mai eina i o tātu. A inga a whitele ma nava a wike sona a ule mono lo pei e sona. Tu ai pele vaenga nai ma sin so le mawailunga le camera. Ja, ole tu ai inga nei le tātu tala o le taulanga iantu le poa na nimale so an tai au. Pengona wana baile lo official va ai tau for me ole tu I man tu ole bitunu o fanga poroa ye wila ma faitili atu ai manai wanga ilanga ya tu le poa na nei e ngoto le la ile fi fidei le ono milu che ai le afo le lima ole manu lu ole afanga ye matanto e fitu tikeri ole makwamba ya le manu ole so antaya ole stofi le so momu ole masina fo le masina au kuso so le kafifi e o so nele lai le so antaya ole sfulu valu milu che ai le tu lai fitu ile tayao e au le tayao ya maono ye fo dai wanga e to uluva va solo ai civilian I mai tu I se sai fe lolo le malo si inisi o taimi ole tayao ya to fa malo antu ya inga wome masani samo le niva ngole fiafi ole va nei le talo le tau ilanga iantu le poa nani mo Samoa e malosi le tofa tau o le civili o le tua o loa civili angi mai le tu I saute I se sae inisi o taimi o le vainga mo le asua tai au mo Samoa o le a malolosi ma wha tau civili o le tua o loa mai saute I se sae wha pēr timo popo o le a iai o le tulangana o le a iai ya le tātou tau fo I le nganta mo au kilani e wha pe fo I Samoa I langa iantu lea I le poa nani malea so antaiao. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha I puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewelawe. Ai muisa le toi fui ato wha nau I lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz be wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo So e whatalawhantu le rivango le fiafi le afu. Pa ia ave tawa le lungo le tele le mana vai fu yo ngā luenga. O nisi nei tau wha mai a ngā luenga. Man tanto ia o nā fui e te fua I tawa le aisi le dei a fiafi. Ma lola vai atu tau le tau ola I se o langa lele. O le anga I mai Silverdale langa I le city. Le luas fuluma le 5 minute mai le city Silverdale. Fase fuluma le 5 minute. O le anga I mai Albany mo manukau nei le nei fiafi tasi le tulama le minute tasi. Mai manukau nei mo Albany le State Highway 1 lava tasi le tula e ma le se fuluma le 5 minute.
O le anga I mai fea I Helensville langa ele City 5 minute. City anga I Helensville e tu lama minute fitu. Tara tu mo manu kau nei. E oso mai le State Highway 20 tolu se fulumaliva minute. Alwantu mai manu kau mo tara tu e 5 male fitu I minute. O le saumai nai Bombay anga I le City tu lama le 5 minute. Aia saumai le City mo Bombay. Ke pese mai mo sinai tu lama le se fulu fitu minute. Mai le malawa lele manu kau nei se fulu ono minute. Manu kau anga I le malawa lele. Ioe se fulu ma le tolo minute. Ma le tuai te o ti le sao le mui lo whao tungta. E tanga le manta ma le tilo. Ai sa le wha sisila. Radio Samoa. Taslima Iwatolu. Ja, se fulu ma le tasi minuto om te nele in July 5 va talavanti alo sina anti va before ia fiul tato. E mo to uma le mamto mi le rivainga le fia fiu vele se kuka. Bo le na fo I te tau mawhai lumo le ngā dairy. E bo le na fo I bakery. E bo le na fo I take away. E ke lore me koe mawai oi. Mo meo whakua leisa. Leo le ngā si singa hoi leo le ngā o lau mea ai. I lunga o lau ofu e anuan tua I loe le whani. I loe le leia e le kou ai nganga ai. Alisa meo iai. Kau sami oi. E tau kofoku iai. O e mang kuasko I ngamasiro makuara e whaamburi mare whani. Avale solonga. Solo ko fuar ka mai. Vale wha o langa o langa avale.
Shit up for no, get him up from time, yo, let me to love. I feel no pillow for family, person on la. Oh, let no for Yasakele, Kalwasuma. So, kill Sammy, you have come out in Bungala. Get him a Kalakaba, you are in Bungo. Little kind of a sort of out, not Bungo. So, by you pick, I can obey you out of far. But I'm not going to wife up in our welcome on Baloya. Bakula in a Buka, Kelomaya Ika. This world was silent when go feel Polonga. Malafia so come fa, no galala. Well, my petting my sugar, you know, Sabio Mauna Mava, Old to Tower Sai. Find that time at Tina, O Mare, Uma, O Tin. On the Sabio Mauna Mava, Old to Tower Sai. Fai Marie o le aso le e kimu a wale babe se ila o fia me I mai te kongu manu rap la angangu si ba mai te pese solo Marie no wafu fe ula mai se fika mane pite fa pa o ia wa mala a kuale me te pese mai tio so mai te tonu ma te tonu lue mai lue fa ano no si ba mai si ba mai fe ula mai o ka sa u fomo mai lo manava fa a me Fia, I would take a pole and I'll let out here. Fire, oi, Anna, oi, I would take a pole, ile out cowboy. I fire, my boy, it's a papa you. I wait to body for me, love you. Fire,
fia vai mai mino ori vai lo ke le fongi kongi I se papovi o a ula ia o ke le koe fo I ka koka uma fai me I kokong wala vanga se ai fai ni me amoi mai la ia e follow mai ia o TikTok Facebook fangu kumilo ulu so mai I tonu ma tonu lue mai lue fa no no siva mai siva mai feula mai o ka so fomu vai lo manava fa me I tonu siva mai siva mai e tosa mai pato na over ai le pato la po le pato la tite le mana o ai tasi lava le pato o ten mana o ai e ala mai lava I le vilo polo mai e oi tai le vai te tangi si ai e tangi u te tani tai te le mana o ai tasi lava le pato o ten mana o ai e umalonga kangi le ka ele sa wai lima mai I lunga gongi mai I lalo fasa sa o vai awa eke vabe pa ayu se e vai nge I mokle pa ave a so fusi pa nge I malanga lo fuai pa ai le makua makua I pusi mau fa ma o pole rua wosi awa eke ngau pa se rua lima fai se high five le wala manga si vai nga I no le vai so mai I te tonu ma te tonu lue mai lue fa no siva mai siva mai feula mai o ka so fomu vai lo manava fa me I te tonu siva mai siva mai so mai I te tonu ma te tonu lue mai lue fa no siva mai siva mai feula mai o ka so fomu vai lo manava fa me I te tonu siva mai siva mai
ta'alofa tausala o talano ai te ne matama tubu mai ifa afia fianga numero tasila utupulanga mo ta'alo unu o tatiu ai ile nei vasa afio mai o tafai no ole matua afifio asima le patuma ai ngai tolu maliu mai lawana tai manongi a manu matama pole no foi tu ainga o fua tamanga fa afio mai o tofai no ole matua afifio asima le patuma ai ngai tolu maliu mai lawana tai manongi a manu matama pole no foi tu ainga o fua tamanga fa
Fantunga mai sio sia kili le rinvainga le fiafi ala pese ile ngana tuvalu fa mai alofa e kusale alofa fa ko valuma le alofa fa samo fa tala fa tol to mai me kele msio kiri malia nga alofa waya ile to stoi e voi keni fonga ma tiano le alofi a go lo le lo nga chika we pa lo lo ka vale ki fa alwa kwa fa ki nga voi le u ale lo ba kwa pa lo mga varngi ga ngole fia ole ai to efe ai lava ole fuia u fa alata ile sipula ve avea olo ile fa ato anga ole lupe la le
Talofa lava. I'm Sione. My wife and I have 3 sons and a beautiful granddaughter who turns 4 in a few months. When one of our ainga is sick, we phone Healthline. The nurses there provide free health advice, treatment and information, 24 hours a day, and you don't need to have a doctor to call them. When you or your family need trusted health advice any time of the day or night, just call Healthline. 0800 611 116. E le vao le se fulu iwa ma le fa se fulu o tausanga ma e ngā luenga faufale. Fa le leia lo to mai manga wa ai mawai nisi avano e sidi atu. Le sitala i le Oceania Career Academy e whai ava senga yafi le se tutongi ai ia inga whapitoa. Tanga iane i le oca.nz mo nisi whamtalanga. O iai avanoa e le ai se tutongi, moso e su enga o le kānesa o le tau whale. Mo ila atou ua ono sifulu i le fitu wha tausanga o le soifua. E ta ilua tausanga malafo atu i lau pusa meli le pusa. O lo o iai vaenga i whaatino ai le nei siaki. E whai ngō le siaki. Ma e te whai ala vai oi i lo maota. O le nei siaki, e mawhai o na vawe i loa ai le kānesa o le tau whale. Ao e le ia afia i o na aunga. A mawaloa lau pusa e whai ai lau siaki. Whai loa. E ono la vea i ai lo soifua. Mo nisi fautuanga, tala noa atu i lau fōmai. Tā lova Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ua ule ki o. A eva mai ina se furu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o i aso taitasi, o na o le langolango malo si le whale maliu, a se alo le aturuu, o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tā alofa lava. O le tali masani o ainga Samoa pe avili atu, pe vili mai fo. Afsili atu, o mai auto. A pe se tau loto masani le vave oso mai. Ia o le mea tuai lava. Io e o atu mo mai ai le suia lava se tali. O mea lava e tasi ia po Samoa, ia Samoa. Ma tau tana noa ma uo ma tau whaavasenga le nei whaupunga. Ai meise pe a manao mai se tupe. E vai ina la i vai ngai lua. O le manga mua o le tau loto. O le mea tuai lava. O le mea tuai lava i Samoa. E no fufua i whanua, ma fale, e le pulea i mātou e pālangi in tia masaina. E le aise tū la fono i whaingo fale, pe fale o, pe fale apa, pe fale lau niu. E le whaasa haina le whanga whaoina o mea ola, ma manu lele i o mātou a inga manu. E le pe o tau i New Zealand e whaasa o na whawhanga moa ma pua i o tau tua fale. E tele lava ina maua fua mātou mea ai, a ano i fua o whaatoanga. E ola whaasolo atoa i o mātou luma fale ma tua fale. E le whaatapu la aina fi ngota, ma ia pe a mātou o mātou te whanga ngota, e pule lava mātou. E pule lava mātou i le taimi mātou te wheala i e whaia mātou whiau. E le eita tangata fi ai o wā o la uanga nuu. E ola whetu whaai. E lo lotu tangata uma. E le aini tangata ngā oi whale tupe ma whale loa vanga nā i lava, le au whai ngā luenga lava ia. O whaalawe lave, a e alu atu ma le i e tonga tasi, e te toi fo i mai maisi i o tonga e whaapopo i ai mas puspi supo. O ka le mana ia. O le mea tuai lava o lono winga, e maua e le manui o Samoa. Manga lono lua. O le mea tuai lava, whai mai le mātou lo matua. Na taa voli polo mai lava o tala vau e lea i lava. E ola. Na inu pia mai lava i tau sanga e tedu. O le lava e wha vale valea solo ai. Na aita paa mai lava o la i titi o le lava o le a o lava ina maa ai ma le ai se tupe. Na ngā oi ma pepelo mai lava. I o le nei lava e tu mawai. Na pa ye le alu e whaisa maumanga i o le nei lava e ola wha seva lo ina wha penei. O le mātou vaianga lea e a fia il manga lona lua. E tau nu ai le nganga a le mātou lo matua. E fia ai le pusi le ia. Ai musu se sua na vai le sami. Whaamana tu mai o tuspa ia i tangata uma. Le fafo o le olanga tuai. O se ua ia keriso o le tangata fau ia. A vea Yesu mau faola. E te mau ai se olanga fau. O le ama whai ei o na sui le tau loto mai le mea tuai lava. Ai ua manuia ma fia lava mātou ia Yesu. Ma manatua, e le lei ma oi. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma leoti. E mawhaifoi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Bala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o. Lua no lua tolu fitu o. Pea fiuane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City.
olia i le li mai le hallelujah worship team tolunga atu i le polkalame le le mo le le fiafi fa tayantu e le sunga fa finga ya pasta soli no longa mo tanto polkalame le le fo ya sululu mo se si fa mo ponga i le taimi masani i le aso antaiao Tasilima i Fatolu Amo Radio Samoa. Wa tolunga atu na malu tu mo Samoa le ya sululu ya fa wi singa ngana wale tala finga i lau fa funganga ya potola mo le taimi sa sela na ai matua atu ya oi malo titi faita mai tati antu le tuolo to soifua malama to wala ile so fo wa ta auta to filo yai i lunga o pea mga lungalu o le ea le uso ia sau si whanua seu le usau le bailo na sa tau te mafuta si o le isa teimi o le poa na neia mulu te minei tau o nani o whonga mua alofa te le antu mana wia le fiafi wha soifua ia Puniti ai o le la Ua o mai lo whaanoa noa Ma whauwhaunga Tupu pea ia so uma Vai vai lo utino talu ai o e funa Olo alo faile gatamai Se ilonga o leo tina te mawhai Ae tu ia Saula vau se aso E mawai se tali o na yo manao Le amatanga Mai le amatanga o le taua mafutanga Salino yo manatu I u whapenei Liu I palapala ma pefu Lo taua alofa Lo tau whea ngainga Ta mu te whakavau Lo taua ainga Ai le I manu alo mai le pongi sa Ai le I u mai lo keli whato wha Na upele ea Sau ia oi lau penina Lo tofi mani matai O mo onga lo wanganga I tai wali lia Funa pe moa ua uoi mata Vai ai sau ta elenga I petesa I o foi na atua nei mo oe E au pea oe O tau yo amionga E malu wai la fasili Fitu o le langi se itama Se a o le sami se itala no mai Uomoto le lasa o le bonisa Ua le lotu ai o folinga Se I fofo mali e se atu Pua ngati a mamala Whaate awawe e se atu roa O ia malona sa tau o si aula Ua oule la wafo I amo Sa amo mai I le tae au Se taunu I le pongi sa Le nei a venga mamafa Sai ai lo nei loto I e liu lo fatu I si ma Talu ai lo fata mala Tali tonu fo ai lo tangata I le au fia loto le anga I le vai taimi o le whaingata Pano na tinga ua tai mai Lima se laua fasili Lima se laua fasili Sue I pulotu te kali Yo loi mata maling Oe lava o si au tai mane moni Now fili ai le whaamao Malo utali tonu O la ulava sa eli Ele va veo na umai lo keli Ya la ba E sau kasi mai Fitu o le langi se itama Se a o le sami se itala no mai Uomoto le lasa o le bonisa Ua le lotu ai o folinga Fitu o le langi se itama Se a o le sami se itala no mai Uomoto le lasa o le bonisa
In this update, a former chair of Health New Zealand says health crisis solutions won't be found in hospitals. The health agency's appointed 4 deputy chief executives to be accountable for regional hospital services and budgets. The government last week appointed a commissioner to take over its board, citing cost blowouts. Former Chair Rob Campbell says hospitals are important, but they're the end stage of healthcare. We need to be getting far more attention to both preventative health, public health measures, for example, and to primary care, again, the GPs and the other local services. A piece of orange rope has taken up most of day 3 of an Auckland eye surgeon's murder trial. Philip Polkinghorn's accused of killing his wife, Pauline Hanna. His defence say Hanna took her own life. Sergeant Christian